Ia, o e whaatalo patu sa moe le nei vaenga o le aso tofi le nei i le iatu tele malo Amerika. Lea ua to amatu tonu mai o le aso tofi lo na lua le nei o le nei tausanga. I le vai aso na lua foi o le masina, ia a o le ua i masina o le tausanga. O le tau te ia i le fo inga o le whaamanuianga o le tausanga fau. Ele i longa lava o na tula i mai le tausanga fau ua matua, ia pe afu o le lava ele i ia ngā ruenga a le malo i Samoa. Ia manisi atunu, ia masalo nisi atunu o Amerika lava i ua lema on to ia la tau ngā ruenga a le malo company, ia a o whapena fuila ia onga. Io to fo i lava ia le whanaua o ngai lesong fua na tia nei ina ua maea ia a sofia. Ia ia le tatununga o la lava whaanga solonga o le atunu ma le atunu e fua ia la tu fo i tu la fono ma la tu whinga malo. A o le meta ua lava o le pule whaasoa le atua i loutu suifua ma so matawola. Yo o lea e tau whaisipo ni sala titi atola yo ona o lea e malamalama ia tono le tatu. E eri tatu nunga sa moe o lea o tatu whaita o la sovaru benei to e fitu ana yaso. To e ono aso ilisi vaengola tatu pa ia o ngā tono le masina mua o tausanga. Tatu te whaaivo ia li tele vavera teimi. Ele umi ia Januari, e umalo Januari. Tatu vailola ia lea pei o le, te pei a whaanga solonga o aso le vai aso. Pei paua le aso turinga tā i le tangata whainga aluenga. O le sonfua. Pei o le sonfua, e umalo le sonfua. Na vele pio le alu le pio tele vave le alu waso le vai aso. Te whapena fuila le tausanga e umalo le masina o Januari. Ma le ua i masina o le ne tausanga. Ia tatu vai vole le tele vave le taimi. E le umi lava umatu Januari, umatu Februari, umatu Mati, umatu Aprila. Tau te ia tatu vai ua o Mayuni. Ua fuila o Yuni o le masina tau le na o le tausanga i uma i e tausanga o ngā le malo nei. Tusa o le teimina o na whaunga. E matia e la, i o amatanta pena a inga me whapena, i le whaunga o le whanau. E o atu ia me, amata o le whaunga isi, whaunga me, Yuni. E o i le vai asolona lua po le vai asolona tolu o Yuni. Ua uma whaunga. So le tele vave na mane sao o le teimi. O lea ua o tatu whaitawina i nei o na po. Pe ele o mawhaia o na tatu ese ma le tūlanga. I le whaitau o tangata la vaia. E ei lava le tangata pe pe a tatu tō manatu i aso tatu raiti. E alu se teimi o tau whauma se tau sanga. Pe e sea. Pe ta i le nei vaitau. Ia ai maise lava tatu ni ua whaimalanga ese mai ma Samoa. Lea ua o tatu no nofo i atunu ua papalangi. Ese fo lo la tau si o manga. E tatu te o me fo le e usu le taiao, waru le po, round the clock, ia le latu teimi whenga ruenga. A sau ale le teimi al whenga runga i tenga lue i te ame po, al po, latu lesi taiao, latu lesi po. E lua sufa hai tu la whanga solo whapena. Tatu te le maua la le toi ngā lifestyle le au tatu raiti tatu no te lo le sina me pena na o mi ya so to tatu tu vai de fai un le tau sanga petai o le te fai tu foi la ile temi o te le retire me no ngalo ta sile me ese mo le e malu I foro le fia fio le sa
uma lotu fai le tōna, uma lola le tōna. Pei se avenga mamafa ia ta ita le meo le malu i fofu le fiafilosa. Fa malu mai le asonga fua e usu. Mo le atunu a ele whaingaruanga te le ai. A ele whaingaruanga i le tutongia o pili. Ai tasine nā mea te le vave ai ia. O lau le nā te tilo. Ai o tasile me pie. Pi o le alu o le waalele le alu o le taimi. Te le vave. Tick, 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 tick. Le le tua preparing time is ticking. Time and tide wait for nobody. E le whatalia le taimi ai tato. E alu whaasolo ato le taimi o lona winga. E fua tato le taimi. Ai le fua mai le taimi ai tato. Ia pio winga le nā. O asorea ke le inofo me mara ngā ruenga. E se lo wha atu ai malu i fo le fiafio le sa. Ioi. E le lope isea. Meo leo langa whai ngā ruenga. Leo langa ioi. E le whai ngofie. Ia ai mesela ia o ngā ruenga. Sometimes I work long hours. 12, 16 hours. Ina ua pasia le vaenga le osha ia po le vaenga fo le ale maroni. Ua katang nainu o le maualunga e o iai ia lo tura whenga lunga o le sifulua, 12 hours. Especially the type of business doing ngā ruenga sa o whenga lunga ia e au o na tuli taimi o kon karate ma taimi whapena. Ia e tuli le taimi o le sosa 12 hours, 7 days 12. Ia pe o le nature, o le nature le na o le langa I fafo ese masamo. Ele mau Samoa. That lifestyle. Ina fo Samoa pina le tele au. O tele o ngā ruenga, tele o ngā ruenga, o fo ia mo meo ngā ruenga tumaoti. Ile siasa ini sifi whapena, le au le po Ia o le ngai whaatai le atua. Le fu utato au lia manuia. Le nei pa ia solona lua. Second week of the week, second week of the month, and also the second week of the year, 2026. So whaatai le atua, ona o avanoa ua mawhai foi o no tato o lia manuia. Ia umalo whaatara noa re nei aso. O le tulai 5, ia o le tulai na o le ono I Colorado. O le amatara noa toi ma le fita Samoa. Le atu te ba ai olo o tautua mai tutonu o le nupa ia, Jerusalema. Ia o le sunga ia Vincent Jack Smith. O ia le na o lalo le whaamalu o le United Nations. Te tu fsili ia po ila lo peo le whamalunga malo o whatasi ia po le altulanga o lo ia ila ngā ruenga o ia o se fita o le tausi file tutonu o le nupa ia po tutonu o pā o Jerusalem. Pio nei e se temila o lona nei ia o le amatara no tuai ia mala u pa masani o stofi te tasi ia le fionga ia leota ia tā le tūlai ono, ia au le tūlai tolu I au kilangi. O le tupu moni Yesu na e au le pule tonu, le pule e olai. Le tupu o tupu ina afio mai. Ia tango I lau pule ina e pule ai. Ia pule I Europa mao nanu ututai. Atoa ma Amerika
Amerika ina e pule ai. O malo o Asia ia faatasia umai i lo malo alofa le malo e olai. O nu o Afrika mamataka sa fo'i fa'apei o manulele ia latou se mai. O au se talia uma mamalo ua whaiai. Atoa ma New Zealand ia au whaatasi mai. O atunu uma o le lalolangi o auna na whai. E pule ao la uafio. A ua māturangona lava le loto whaafitai a o whaangasoro soro mai atunu o le lalolangi. E au iai i lau pule. A wā o lau uafio o le pule ao la maia. Whaafitai i a wanoa o mātu maua o le ola. No mātu wala mai le tai ao na le la. Mātu o mai ua toe o se tula o na ngoto atu leo le lafia ngai ma le nei tula lolangi o lo mātu nofo mau ai. Le ai se tala vale o alongoina i o mātu ainga tau mamau ma lata mai whaafitai tele lo alofa tausi. E te tausi ai o mātu tangata iso se atunu iso se vaenga o le nei lalolangi whaafitai tele tamai i lo alofa. Whaftai le tongi o la paia na e whaia. Wa e whaia e oe lava i a te oe. A wai le aise isi o le lalolangi o mātou tangata ola. E mwhai o na whaia le tongi ola. Mō le ana lalolangi. Whaftai tele i lea tongi ola paia. Ia. Wala auta mai o le a amatari e foi fe au mangaru nga masani o le ne yaso. Awane i whai ma mea mātou te whai ma me ne e ai se tasi. A i o mātou whaia o lo mātou tautua o la mātou au onanga. I o mātou tangata ma lo mātou atunu. Ia wha mua pēr la o fio i mātou whaunga, loto, manatu. Na ia mwhai o no mātou whātou nuina mea umala. I le whātou nunga mai la o fio. Tau mamao i mātou ma le pabeleita. Ia e whaangangana i mātou le bai tangata. Whaaloto tele. Whaangangana ina. Ia o le tatalo tamai. Se teimi fo i o mua. Mafuta ia manisi fo o auna mai nisi atunu. Ia o mātou mauava noe tala noe a whaalongolongo. Whaafonga o mātou tangata i so se tafa. O le tatalo le dea fiafi. Ia whaamangalo i mātou malapa. Ia ui mangalo le lalolangi o tangata. I lau o fio e mangalo ai mātou. I lo sofa Yesu o mātou o le mbala aue. Amen. Ma, ia Mana i spesiale no usutu nei ele tai uma foi upo pese. Ai o usu so fa pelonga winga e o me esa wala malo o le e usua foi upo pese. Ale winga lo tala e ono e pe fitu foi upo pese. Ai o le pese na te fa matala ai ia na fa mai ta wai America. Ta wai Australia o New Zealand, Papua New Guinea,
o Rusia o fe uma tunu o lalangi pe o le ai famata sisili e tangata tusi pese tusia famatala i le atua pule au io pe o le pese na te famatala inai le atua e pule au mantu foi o pese nei ele ni pese fule le sonta fatu fule pese au mai tonu o le tuspaia e iai te lele mata sisili o pese uma nei ele ni pese fule tina whanawha o pese nei e whawhatu mai i tonu o whaitaunga o tuspaia e fia foi le pese rena usua tua nei ia te pila le pese le se lau whaono whai o te le mulu ia te oe e le ai se tofi whaatasi ma o ua e mau tofi i le malo nei o ua e whea ngai mai Yesu ia pese lana le te wheatua o le whape mai whai o te le mulu ia te oe e le ai fo i la so tofi whaatasi ma upo Yesu le winga na lo tala o nganga mawinga o pese ele fa peso na fatu fo le mes e fatu mai tonu tu singa tu stala tu spaia o da po le na mata no o te fa maru lua ki wo pa anga le tatu le u so tai mai I le tusile ioe o te fa maru watu ioe o le e to malanga ia le sunga fa ia on isamo ia o le ape faini oka ia le fa so tai mele o nei o no so nei ia ma wai ia se tala mo oe loi mata I le fango ina mo so wa no te fa ngolongo ina po ma nei o le oa o le mata le noanga ia ma le sunga I le fa ia onga no tama fai o le fesilia mana tua fo o le sunga le fa ia onga o iai lona tusi lona degree I le me tau tō whamanino, PhD, I le me tau politics I Amerika. I te tasi o Universite Maurunga tono New York. Ma wela I nala na PhD. A ole ialu I malua. Paula o tangata o tumutumunga. A to erua te su e malua e amata le certificate. Ia ona faso solo. Fula ia lea I le foi il diploma, le master, le bachelor o le master, ia le fula uanga I le ngatala o le PhD me tau porkiki. Ai PhD fo ila le New Testament, le mata no to nafi. Na iai lava ia tia uana po, but no to fetu na ia o tia lofa iai. Ina lenga o le fo ina whalongoro mai to tele o le au whainga luenga ia e maise o lo ilalo le wainga le pule a onga pule al korisi o malua le sunga le profesa no fo inga ina ne I whapea mai ua o ave ieni fesili e ese mai malili o whaifi au ioe ilato ioe a sau fesili iai leanga o le whalongolongo fo ila e tala no le sunga le whaia onga mea le porkiki a Amerika na fo lana onga whapitoa na I nei le nei. Le a onga fo ina mawelanga PhD pe ina whainga luanga la pi mea kau porkiki. Poto sala lau o le tō whamanino o mea kau porkiki. So a tala noa mai fo I le politics a Amerika. Ioe. Ele tu sala mai si tangata e tala noa mai fafo atu. Malili o Amerika. Ai pena fai atu sa ufia fesili lava iai ai o te manu. Ioe, na leila manu ta fiofi. Ia atonu se iai se tei. Ia pe toe faola tia mai. Ia na o fesili la ia le. Sa fesili e tau tau fesili. I se fesili po le a fesota inga. O le va ai fa fianga inga fo. Ma le mea o lo tupu mai I to tonu o e foi.
le mele tupu nei Amerika ma Venezuela. Ai se mana ia e pio leo ele fa pena ngalo ia cha no uma tua ai ele fa chenga ia cha ale no ule fasili ai tonula o se temi foi ia ore so fa ia e tasile tangata e natele mafai o nei fa matala mai e tasile tangata pe o seu Samoa le o i tonu le li o fa na tonga te tele o lalangi ile meo le PhD tonu o le whenging fo io te loa le ta chile but he's one of them ia le sunga whaia onga whatilua ia ona o le tangata o se tangata fu le fia tala noa fu le whamatala mai nei ia le fu la ana o le maua nei le mele ile fu la na ufa iloa langa o la ulea mta fai o le fai loa o anga vaa ia ma mea ua nga ia isu suenga atama whana ua le tatou atunu tau fatilua doctor PhD fatilua o le si tangata maua lunga lona fai longa PhD o afu e mo e tofu e atanga tai PhD e classified foi to inga PhD e fo lona faturanga ina yo so le fai longa to fa manino le fenga fo o le sunga ia tata fatilua le o tonu o le li o le ainga ale lalang i tonu o le tustusinga ale meste maulunga i Oxford tu taua e tau pelo tu silafia ia fo ise kalesia ma se au lotu o le alatu wala awina le fai fia yo pe uma ia le pe o ina fa mutalo na tautua fa fai onga i tu tonu o le o toinga fai onga nei toinga tangata nei e au ngā i fai au i nei Amerika na onga fa porkiki Amerika la vai ia ua tangata ua mai au na pepa no fo mau i Amerika ua pe tasi na fafita au i nei tangata fai au fo ia mea tatu malo tuto tasi e mai ni Amerika ua e fai fo i da leo mai ia au le tau mawhainga o pepa tasi le tu ngā fai au e au ngā tele i nei Amerika ua mai o le tangata seni o le malo Amerika ma o i nei na ui atuai i malua ia au ia ila se kalesia o loo ia whafsotai ua le tūwharong tuna ua whafsotai ia le kalesia mai le loo i senieko ia o te whiawhia tarusia ia sau nei ia maua se mawanoa e mawhai ai o nau mātala noa weekly le ngata tala noa whaamtau sisili ia atonu fo i e tatalai le avanoa e vaai ai whaatuspa ia tu e vaai ai wha e langa ele maua tele tu inga mea ia ele maua tele tu inga mea lea o le vaai e tangata i le tuspa ia mene vaai i le soifuanga ia sofai so ia mesena tu inga mea pio le tula i mai Amerika ma Venezuela ia sorry. Ele la ule lo ma notes. We talala talala la 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 talala la 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 la. Yeah. Mera leo le fai o notes i enta tia e sela ia. Sorry. Ta-la-la, ta-la-la-la, ta-la-la, ta-la-la. Te shut up, come with your own.
tau sa ile tu ile lo po meu ka ki notes ia le na ole taua le na ole tu so ngai summaries nga ole ma tanoanga ana nafi yo ai foi lá nei o malo taua fo ile ba ai le la matala no atu o le tangata o le whainga luenga le nupa ia to tonu o pāo i Jerusalema ia le sunga to a tele tasila tangata tele and followers a fai o le monetize ia le YouTube channel la le tangata le fo yuso tasila le YouTube matua le lei lona i tu tau seleni pe a fai o le monetize lana YouTube channel. Isia, tele followers, tele and viewers. Ai mese lava e nate umia le to tele o ilato e fia le olanga i le li. O tangata Cristiano, lato te tuli loa, ma lato moe miti e fia o ile ailea. Io e fia o te tonu o fanua o Israel ia tai ia le tonu lava ua o mai ia ia faafetai le atua maua lenei avanoa lelei ia ole mavanoa lona lua lea fia maia lau fionga o le lupe faalele a le gata o nuu mafioaga o le kalesia o lo faalele atu i le nuu paia ia ele toe tau faailoina lau tautua ma lau auaunaga asi e tele i tuatu le avanoa tene te ua introduce atu au tele lopo ua e suafa i totonu o aiga faamolemole se i faailo mai sivaga ia faatalofa atu tulaipa malo le se fuamonuia malo foi tau atai manuia tau sang fo i lau sunga malo le onsai ia ve foi le nei tulai pa manuia spoile tau sang fo i paanga foi o le tatou por kalame ia le ngata ilea i o tatou tunu pelo Samoa ia lo fa penao na taptapu ai mai ia lo no fatatalo mai fo ia talofa se walofa manuia tele le tau sang fo ia so fo manuia ia ona lewa e tamua Lau fionga foi lo tulai mai foi. Ia o ua mo fa sofa le matu ai ngesa pali ia ngan mana. Oi, sorry. Yo, ia asa ia fa nga ia lo ngo mata ia ona le wa fa fsili. Ia le peona motor power lo pe ola leu yo a ua pa batai le pito le o sio matu tina. Na sa pali ia le lai wo ia lo ngalu mana. Yo, ia malole tawata i lau fionga. O leva foi aso o leva tu atu bole sta vanoa. Viele li. Faftai tele lau fionga de fita. Ia. O te manatu le te fea ngai ma meo whainga marolonga. Ia o malanga mai e whiailoa i ma nai whanau ialo ma whanau ia me se fo ile ainga. Ia o lea lai ua e tutonu le maro nei o Amerika. Ile ai o Colorado ia o te fififo e sua stata ele leia le vai to le tunu le te tala no mai lungo Mount Olive lungo ai se te mana pe atu fo ile malanga ia o no peka ke ai na so le sapari ia le lafta lo ia fio mai lau fionga lau sunga ngan mana te tele le ile fentua i lalo le vaenga le langa ta ua tele fa Samoa ta ua tele sa nu ia o le ua e fatar fa mai i le tatu tu leva no e langa e tuli loa o ele au Cristiano lo e pi o se temi ai o te muri fo i le tele o live fai mai ai ona o le se sengo le temi o te watu uma live o le te mata le replay ai o la wa ai tu i followers oka ia fa isa so no fa filo na o le fa no mai le to tele la tu man falo ia fa tai tele mo lo o no
ia pele nei tula mo mole toi fo ia mo nga lo fa mo fa talo bot fo I pa anga masani po kalami ia le ngata fo leo se ai ngot fa so mon wia pe po kalame na o tele na la wi loi fo ia se o ne fo tanga ta fa ta wa ai le to tele fo ila to lo mun mun ta la to fo ia lo fa penona fia fo ia ma futa mai ia tula pele o se sia tu langa ta longa lava ia wal tele la bot po kalame ai o le motivation fo le tu fa le nganga le ngata inga mo me o le faso fo le tu o te loe mo e fo ma fo fonga le ya me se fo le ni vai temi o fenga I tele fa fita au li lo tau le olanga ya ta tonu fo ya wa nga fo ile avena ule le li o Israel po Jerusalem o fa ile ma it's like a platform fo ile le wa o mo multa e to tele yo ya le ngata po ile tu langa ya wa ia fo ya na iso o fa fenga inga yo la to fo lo mun mutai wa fa nga fo lo nei tanga ta fo le fesilia me se lava ai le ngate tono le ai pa ia ya tono fo tu spaia ya be fo le tu langa fo le o te fia fo ia wa ya o fo ia mo ia na e fa tau tu spaia ya so ia pi ina ona fa tau wa fo le ya pi ta ya ne ona le o la fo se musunga na pa ia I lo nei tanga le sa la yo na mata na ona matalian po kalame on fa so monuia ia pela ina la bana wole to e ia I lava se tita off for the other side eli or so ia me sia no fanga fu le tuale fa kiwishan no iva ngai tonu ai o Israel io stala tu le tu tai mal fa sid pasta tele lava pasta I taua tele le vaenga le ngalu man ia tro ia le la fanga I pelo sofa tonu fu ia ngata por kalame o to ia fa longo mai pa nga langa wa abe ia le mamalu mat pa ia ainga le sunga ngan man ngalu te taua ia le se to fa manino mai sa mo le fa longo le tu o le lava te o ngalu lava lalo o malo o fatasi po o le lava e tuto tasi ia sa ina le fa sid o le lava te lo malo o fatas malo fatasi vile ala ina sa o tu uai e sio tatu atu pelo sa mo ia le ngata ina ia o mtanga luenga pele ia tau ia po tua a fo ia e fasino ia tau ia le officiale o leo ia po malo le malo ia pe tu ngana na la iona mo fo fa munianga ia ma fa wa mo la mo se o mo la vol terminate ia le la fa wa pela una ngela lo malo o fatas for the United Nations Wai ua tatou uma o tagata faitau tusipaia a faapefiti ua solvai aso e faatasi pe faalua na faitau ae misi ato isi aso ele ae I le avea o tagata faitau na e faitau tala nei e se senga o lo faitau tala ma lo pa'i I mea o lo tusi mei tala nei e se senga lo faalonga ia e te lea le se senga ia pe fa no tala te la o faso o te le faitau al tusipaia ma ke nese faalinga o te no fo faitau fuila ia e tuli tau si o ia tala lo tonu tusipaia o tala ia tavita, tala o Mose, tala I Osua, tala o Perfecta. Se ia o lava tala tatua I whaola. Pela I ngā te muri ta iai. O warula ia le ino whanga, fula ia le sa tupu ai nei vavenga, mo me sa whiawhia le whaola. Pela I ngā le pe ia wai whaitau wal tusi nei, o ngā ngopole o e whamatala I o e lava langona. Ia whitau I le ai, ala watula le o au lewa I loa le tala, mata I fole ko la ko tu kilo ka fa ai mo ia o inala pi ole e broad ai lola le ia lo mala mai tu la ngale le pe fa fengo fi e foi le ia fa so ina le o la fengo le tu ia wala fengo fi en fa e una mala le tama titi fitu tau sang e se yo o ritanga ta matua no pe tu la ngana o te sila fi fo ingal ti vo ingal man mo ia la utala ia so ba titi masalo po le palu fitu bantu sa tin fa pena e pese mer fa ia ona sa e fa matala mai tala tu spa ia a o ma fa o ngai le langi isa kayo o ngai le langi ia le ia le sukamolo le la wa e o nei e va ai me na tatu fa peta tu o me ni tu le langi le la wa mon mau e te le se senga o la ta faitau tu spa ia malota pa iai tango iai savali iai na so vai o le vai na papatiso Yesu
Ia, sa le lei, o tai tonu lava ia, o le ai lava se o ngā mea se tu lau fui lele I tala I tono tuspa I au tele I o iai, e o lava I vai ese, vai sa wha malolo ina Iesu, le pela ia po le tangata po le tawaso, le vai o se loa, le vai o patisepa, se o fwena le vai papatiso, na papatiso le li wha o le e Ioane. Ia, sa tae le fwela pitpita, ma tofu ai fwila, ia mo, o tai tono lava so skai o tialu e lea vai tafe, o tala fwela papatiso ai fwoi. Ai fwoi nei tangata sa mo e fio atu, le papatiso ai, a le se fai au le se io wan fwela so soangi, o fai mato papatiso. Oh, kwa mana ia. Kwa lea na tau tino le fio le li pa le bio le atu. Na tofu e fo I ma papatiso I le vai. E uina le fai mai ia I tu le pe e longo papatiso ina le pania. Anyways, kaya meo mata anga no vai atu le si o wata o e live o e pu e melau live lunga o le vai le ta o vai masima. Si singa o whaktalanga le mea le ta o e se mea le ta o vai masima. Ia, o le vai masima po ta ua le sami mate. Ia, sami mate, ia. O le sami, ia, ua te mawai. O lalo laba le onga, I lalo al whaatu si unga o le sami mate. O inale iei ko morom so toma. Le fo iei whaatu sal to lua lota le li tupo masima. Pela ingale le masima atoa le a fo ia. Le ala I ona I tutono le sami. O le sami lea e le ise me me fai ona maa ngoto ai. O mea malava iei e o pea. It's very e malosi o le asset fu le ongo le masima. Ia ai fo ia fa perfetanga e fo tustusinga e alai ona sa alai ona masima. Ia fo ia maule ia fa mai o temi lava fo ia e ngalo ele le sami mate le. Io fai longa fo la le wala tal tu fio mai fa tau ia fo la isi fa perfetanga. Al terminei ia na ta tafe o vai ia ka kilo kwae ele ongo mangalo el temilo no winga el terminate ai pe o tulanga la vai ma o fo lele ona e pe e tau o ile tau I uma ele vai fo lele sami e fiwate e fo tau e tono le fo pa ile tu o lo wa drive pe o lo ma tu uma o ila le pe e tifanga ia o I fo la sami mate o I uma ile vai o ritala le pa tiso le di faola ko se tafe mai lunga sami o karilaia sa wa ngai lalo sami o ritana ai fai uma lole le sami mate ia no foi lola ai ale so le mangu ai kai pi o le vai ia langa la o lon to o ki le lope piko fa penga ta o le tau o le manmarsa le na fausia solomona o le ai mo malepe to maila ia le to fausanga lona lua te mine wala to ia se manmarsa lenta ua lena to fausia fa lua herota ia sa le mantu e fa alua na fa ta funaina ia man mo le sai le staff yang ai papelonia ia man fa la ina lona lua le ia ia herota na fa la la ile man o to enga la man le ia le papa talo le tele na va ia tu le wall le wailing wall o to enga la ngal papa ia a tu ese si tu falsa o male pela falsa a to la to enga falsa ia ia la ma wa yuta ia pe malepe pe talepe pe a olo ia I per mamalu le tua e te tu sale le kako local kako falsa fulile ia mare o yuta ia te talo I il papo te talo le telefone ia va venga telefone I tu fulile o fa te tolu ina felo tangata on oi e malu usu e o pongi ia yuta ia te talo iaso asu e whanau e su el papo te talo ia e foi nisi o fai mai o le foi tupua ia ala fa mai Solomon ato wasi asi mai Jerusalem en ko mele maru ka ko ke vin ka ko kalo ia le winga ko ngale e fa punga le Solomon ile malu le ia le ngata fa na tulanga ia no fanga ia na tele na fa fio ile li fa alo teme fa ngala ia fo ia mission langa ministry e na fo ia le nga mai el tene tane fo le nga mai e tau le am fa mai o tene tane sa tau na ia le ngata ina o tumtumu fo fa sale fo na mai ele anganga Yesu ina u fa so le lua ye riko tasil man ia le ngata foi na ina fo ia le ngalwa ku Yesu o waku fa tau tangata me tono falsa o I fai mo fisu nga tupe vole ia le ngala ku fa fu sa samo matuli ese mai e tele ala fa mo ni ton tus po ia o le patino tonu lava va tonu ale wa fa silia na ia tu le
ma faafetaitele ua maua se avanoa o le tavano ai e fou a mea nei temi uma o le taimi ai e fesili ai te pia le tafaitau tusipaia temi uma e fou le fa'alogologo o le tona le ua lea le ka'ua le mea le tona ua i kemigi ua le otoi ai se malumalu o le fa'apeato te lo tagata o le fale na fausia mo salemi se'i fa'amatalasi vagasi famanu ia mantua foi o te men fa'atafunaina le ia le malumalu ia o pe fa'atafunaina momula gai ne pukanesa le tafeaga foi le papelonia ia koe maila ia le toe faufau temi o he rota ia temi o e roto temi na he roto le fa'atafunaina lona lua le foi lang koe faufau le sau foi ia ne mia fesoasoani foi la ia le ia e tele foi la pulenga na o mai temi nga e pulenga fale au alapi por va la Ottoman ia o mai Roma tele ala ia fedu ia inga na i tonu ono pulenga ia o malu foi la le e titilo e faishinga maua lalo le alu tonu le alu mai lalo ona underground e fai mai o asola o fatafuna ina le manu e pe e nga o fatafunga e koe fawe lunga pute top on top of for le nga na fa me mo no fo inga tu o sa lisingo fo inga ku ngo fo no oris fa so le ben ai alu la ye e ke ro ko alu la lo ya la ta fele vai ia nga ki kilo fo le kuspa ia pola ko un ba nga kusila fa la fa mai o le ta fele vai ia ki kilo ko nga fa me o le vai nga e le kamo eskia ia o kai no fo le o le vai ko ngale ia le wo relate le ia la mo le tono le fiong pa ia le tua ia kan fo le o sa vali mo fa maunia Mana lau fionga le fitfita ia po la sunga ngal mana o lo ave tala ma ua mau ese tatu atu e to tele tangata wala tu le tetonuina Israel ai pi o le upu le na faonga le faia onga na mo le social location o le taua ia o le term nen faonga le faia onga na matanoan po o oela le telo toroto ia o wa eva ai ia savali ia nearly every day o lo langa le wa e no foi o lo ainga o lo no to si ia tu lalo mala malama nei lo matongi feita tu spaia nga le ngata e feitau e sa ana wa sa fa itu ton social location te mala malama si manga atoa le feitau ni si o sa mo te to feita ia Israel o lea o tono pa Jerusalem le wa mana ilo fa taranga si mele o le tu ainga Arabi ran tu inga Arabi Palestina pe o le tau fao o atonu to inga tangata o le tonu o le aile Jerusalem le la tu te dominating tonu le aile ile temine ia fa mo le fa sili so tali mo mo tu la tu lang fo le fese sa yo ta to fo ngale ya me se la volta tonia Israel o to tele tu la po la to e tu silima fa masino mo fa fo itala fo la ia le ele fi face ele mo se si wo ko Israel yo ele mo se si fo le wo to Israel pe fo le winga fo na yo po kala mo lo tam fo le invite me se ta tu ta sta mo yo ma yes ole no ulia ana fa apea e ta o promise lenga polomi se tupu o se perfecta o se minister po se polimia o nga kau yeles me ke nga lang polomi sa ole tu it's a promise land no ngo me tau le tua o fe nga le tua so I look at that way po ai ala tanga ta vole le ola na foi su engo se skola wal telo dan for me es le so right un name le sa elu yasola o la o na ia faitaria o Israel o Israel wa ia Israel yo peno ta wo fo ia te lau fa so e tele va venga ngo fa ile tu ia te mo lo ai ngi tono Israel tele fa linga tele va nga wo over ai tono Israel wo fa mausali mo fa ta tono lo tanga o ina fo la tele na ufta la i mo no fa mo fa so o ai fo la tanga to e fa au pe fa mai e pe pelo mana me o la o ina ai le tu la e le ta fi pe au ia le ufta la i mo no fo le e fa matala o konga ele old city pole man tu wai ona la o tau sa fenga ia so ana mua il te mo Britania le no ta o te mo loma ia o luma maila ona tam fele fese vai nga fui lele onga
e no nofo whaatasi ai utaia malitoinga ala piro Palestina. Ia o kama ia, e kuua I kua tala whaasolpito, ngō mai whaakasi me ke minga, ia mankua fu kala fu lele a ka vika mkori aka ia Filistia. E pe kau mai aka me ia sula, ia, o sa ngare Filistia, rau sa wale au sa wawa o Palestina, ta ka koko kilo a fu lele I pai ke minga ia, ua vai whala manu. Ua vai whala to tonu o city lea. O le kuata I utaia, o le kuata mo Trisiano. Ia mar kuata lai ave le vai ngafuna au Armenia. Armenia o le tunu e au tafolusia. Armenia. Ia. O le nation mua lenga mua whaakirisiano. Mua tadia whaakirisiano. Armenia. Ngāle ele sila to kuata le iei. A watu la tangatasias. O kuala kirisiano I o le tatu pito whaakirisiano. Le ele tu ngamau o le li whaola. Le ele koluse. Vai nguma le ele ala koluse. Vai nga umana me whamsino I Pilato mtulangu whapena. Tamalanga I le tatu kuata. Ar kuaka whelale I utaia. Ia le manmalo Solomona. Ia whelale I utaia ia o iai. Ia Mosaleme tane ngō atu o I lunga I ngār pito lunga manumanu. La ele la tō whalsāwale ta ua mosiki. Ia e whelala tō whale oroa. Ia e aluala everyday. Ia kai e ka kia lakua. Aka kami aku I ole utaia. Kami mai I Mosalemi, ka amina koe whaataule, e pani o, ia aisavari mea se turo le situ, ia pe waka, e fuli ala ka wherua, e fuli le onga pe waka masangi, le aise me popole ai, le aise mea e avu ea. E atu atu bala I fui. Ole, na tonu ale tau kami tue fisili. Pe ole o tato e mawhau le mawhau o la tato I ina sawa I aso ia. Pe ata sau I atu nui whafu. Na o tau a mea, o la uwha longo atu ala I Amerika. Sole. Ole mako au ki ngaka me whai me, o le la wai mori mau. A whaila o le vai whale malu I. Ea, o whelo whani la tangatani. Ia, o le no fo whelo whani, man tofu ia, o le kamale o sau te mine o le propaganda. O koe ngā news, po lele, wa tai a fo ia, au se ina el tō telo tangata. Ia, ala vo fa mele fionga pa ia le tuo. E ia te mila mai le mea sao fa se ava kun me se fa me sao. Se tulo, e pelo I ngale pe ke ki kilo ia o fulfill la si te leo o biblical prophecies fo le. A ka mamala malola ia. Ia wala ia so kame te me ka ki popole fonga le waka iloa, le waka masangi lele ia I le faingo o meiku. A tu po vive se tup. A file mu. Ia ona la ole e tilo tanga po ile vai fine. Ola e popole fa peke wala kule si I. E ia me tupu pe fe au Samoa e ele au tau ai ma. E leu fa ala de vai Ia le te miuma. Me lo te miuma. Yo. Very interesting. Ngal mana e taua le le matu te faitau mamato te lo ke siano Samoa le yo otuina. Wa ia nei tangata o malangatu pitai o no whanga o whai mau ainga. O e nufo te roto sanga. Le ase e tango a tango fila whapasene le iutaia, le Christianity, male Mosalemi. La o ai o mauarunga pasene. Ia ta ilo ala ia te tono ai Ierusalema, wal whaitaunga ia a iutaia lenga ia I tau sangan tene. Ua se 10 miliona le tau awha ia atoa iutaia I to tono ai Israel atoa. Ia mantu whala o le tele whala vaenga o Israel. E iei vaenga o tangata Israel no fuai, ngā Palestina le tau le West Bank. E whaa siti a fulele e patino mo tangata Palestina. Ia, se vai a whad mawhawhau e fulele te tono pole fitus fulpasene iutaia, 2.5 ia e fuia. Ia Mosalemi pe tolus fulfo. Ia makakurola pe ngā se 5 le a tonu fo la talata se fulpasene ia le Cristiano e lai ti ata top. Cristiano. I to tonu o le nupa ia. Le ata te tano ai. E lai titi a Cristiano. Ia. Lai titi a Cristiano, o waitau lo Cristiano, ia la tau ia te tonu le di whaolo Iesu Kiriso. O mantua fo o le iutaia ma le afu, man Mosalemi le e se wela tuta po inga le te tonu ia Iesu Kiriso.
Yo tulanga lana o la to ai o fa o tawina o Kirisiano. E foi lá i utai o Kirisiano le ta o Messianic Jews. E foi ia tangata Mosalemi o ia tangata Alapi. E ta o Kirisiano Alapi. Le no foi e tono Betlema o Nasareta manisi o nano fuanga. E baba ai mai la to yo tangata Kirisiano ai Alapi. Wali liu. Ia amen o te dea fala to fulele ele fa penga Mosalemi me o light. La tu foi ai tu puanga ia o la ko ia tu a no kalikongo de kala inga le Yesu. Ia tamun muli mari e fiola fala la to ia e o ilot e o falsa. Ia wa pe o tono ai sala e to lava ta puinga. E ta ulo ia taia lo ngoinga su nako wa tal no ia. Tal no lo Mosalemi ke alu musiki. Ja, ta ulo ka ko fulo le church. Alu lo e falsa. E ke lo fiela al falsa e tu al coruse. Ke lo fiela su nako e tu wale le fetua ta vita. Pe tu al fontu tunga mori vole le valu le menora. Ia ma le musiki lo le pe fa afa masina vo ngale lo na i lo tumtumu pe lo ngai ke lo le senga. Tua mania e pe o leka ki e le te tala no mai alu ki kam fai ma fa e picture me ia o te titilo tu tono le. Lasa upu fa le fita o tangata e ta ua i o le upu le na mention na fitfaya o ngal matanong. Le ua e baba ai le si o manga. Ua e ola ai. Ua e savali ai. Ua e papa i ai. Io e o lo nu o lo ainga. Na sau tala i tatu at nu le pe u falala e sele la tu va ai la tu te lango ina ia mo le va i fole le fa pia tangata Palestina o tangata ola fu ina faia ele atu. O le ta e va vai tu le lalo lang. Le taua le na umatu nei. Ina initiate Palestina attack Israel el temor sapati. Tau sa o FCD le faia. Ia, e avo iam. E ongo tau fea i el FCD le tulanga fu le am. E peo le tulanga e whano no e fu le ia wai e lai no fu mai o. O le tau a le tau wa Israel. O le tau mona fili. Ia. O le tau mo tangata ese lo tangata Israel po tangata Utaia. O Samoa. O la vevesi Samoa koe kawaka ko ia. Ia. O la justu sili mata to ia so isa way far different. Elo no winga. A wale ango mai fuaka ko i. Fix mo mota to ia si so manga e ka ko fasila au. Ia ko papenga me. Lang ori Kenya e kusielo lima i. Fiki lor fa pe kanga po le fionga le to la fa mai le to vai apola o e fa monu lo no fa monu o e fa mala e fa ia ka ko fa ke la kulanga o no e foi ke bisiano fu le pe bo e ele fionga le to pe alo e fu le pe bo e no fa le liu mana mala ma tulanga va pena o ta o mo o te fa ke le no o no meta le tua o te tono fo ia langa o le tele o no fuanga o ai o no fuanga de vesi pe fo le tau ala fa ila lo ikasa ia o ina mo ke operator ia wo ole o nga fo le tu ie o le bon kakao ka ruai pe fa o puse fa ngo fie ia o te tono fo pupu inga le tu ia me so le pa ia tia le ala yanga nga fa sa o ina me le olo ia wo ba ia fo tu ta o tawa ia tele yo me fia ngai when it's a war there's a lot of things that can kiloi tangata feoti o tamai o matutua o me uma fa pena ia ele se me afo ia mantu fo ia Utaia ma Palestina ia ngatau mai lava ila aso se yo o mai lava ia la foi sila foi le tua i me o lo fai lo na nu o le pokala me ia le tua mo lo na nu o ia ula ia titio fa Kirisiano ona o le matenga lu fa tasi matanga tele te tonu fa Kirisiano po Yesu Kiristo e ai foi lá nisi fai mai ana wa talia e Utaia Yesu Kiristo o mo se file mu o le lai tu o ko fesiri la yele tangate fe o file mu va nga te ana Yesu Kiristo o file mu lo a ngo file mu lo si o manga file mu le na fa nga malo te pe fa wata de Yesu Kiristo ya man tu fo le li fa o fa mai fa la tala mai o fili ia e fa manga lo atu lo no winga e fa manga lo isa e do fili le lo isa la e kadia lo Utaia Yesu Kiristo lo winga fa manga lo uma fili ngo le isa la o la wi fo la te tununga o le teimea tari ai e Utaia le di fa o Yesu Kiristo
Solo te fio mai. Ai lo malalang. We na tu tiro ma fule. Yo ola ai foi lá ni sio la via. O ila to wa e fa tu ta tu no ya bai. Okay lo foi. Ola mala manele ya yu ta ye ne me uma. Ola si vaenga e manga ya le taluta ola fa fisid. A ti tiro nei tula e paile ile value le toto o fa ta wa ino le toto. A ti tiro tu nei prisoner trade life. E tolu fita yu ta ya e mai. Pe fita sala al wakula fe fasela o Palestina. Ko so le ratio nga. Kasi le sala elo ko ki kia fasela o Palestina e suia. O inala te lo ai se ole value ole tu ainga. Ia o tangata foi nei tu lai pa au mai i le lalolangi. Pa mai e travel. E mua i la toe check in i lako embassies. Apa peo i Thailand, peo fea se meo i ngai Asia, ngara kua kama i check in lako embassy fe meo makole i Filipino. O makole, kusa la ilo me i sala au, le mele e ono tangata. E ka whapalo lang. Pe fea po la se me tula e mai pape ke wane i loa se i sala elu te tono o Indonesia, o Thailand. Tu lai pa ilo a kumu koe wak. Po fea ke nei loa, po fea ke iei, e o maa Yesu ea. Io ka fisili fo leka ika. Está to mo ia tunu. Pe ke waka nei lo se menga i Australia, po se ai mala ko ka fisili mo mai. O anga me na fa ia. Pe fa ta telefona. Nga te tilo i fo ile ta ole toto ri utaja. E faisi na mo walunga. Ia male manga lona tolu ai o telefona fisili. E alaia o ngai tangia e le lalolangi utaia ono fa tutua. Fa mo la bo fa pito ile tu ni tangata. O le ale me wa yanga ka ku al karfo. Tu le pa o le falao mua le ngai Joseph. E se lo fa ia utia. Sa longa kuri. E sa yo o le falao mua. A sa falao longa lua sa lo fa slave ia se la ko mo se mai. O le pa unga la ngai ko pito o mo malenga sa ne pukanesa le no mata utia le tele o mo fena sa wa inga le lopo fe ia persona tu se tu la wo fena Iraq ia uma na fa solo mai va inga yo la Turkey la Ottoman se o mo fa ya loma le loma ia va ia ko le Europa ia palasi ya loma ko skama mele tu Italia ia a Malaysia mania hitila yo ala vai so ifuaia ia isala yo tulanga ka kilo fulele e fa long tata lava male te tunu le faula ala te ba tuelo fangia ele tulo na no fulele ongo milionga ai le au ele au fiaita mitima ile kala fa so pico tangata na fasioti Hitler ono 6 million te ko ke le au rengu mela ai le itu ti ai le fa ingo tangata e sa mele fa tu ila u fa ta oli sa le le bon ale wai yo ki lo fo le tulang ia la ave se la lo tu fo le olo fai i tangata yutai ai tu tilo nei tulanga na ile mena fai hitila ia wala tasi va fa li mai le tu le ke me ta wilo ngolo o fa pe ana le fai hitila ile mele tangata nei fa pe fe ta tu nevaite pe wo pu le tele langi e tangata le te tongu tatu li faula o fa pe o le tangi la vai o Israelu ele te tono ya Yesu o le ava no tonu ala le tatu ta kirisiano o le mawal tatu ava no te mine wala le ya Yesu kiriso le ala mo le pumoni a waka ke popole tele ya yutai langa ya te mi le tu ya na foi sa fa ringa fa me mo pikila ko feeling fa me tai skulu fa mai tu ai yo le ala ka popole yo au kamale o la wai lo la lo ke lo le ya o le si foi lan ele me fai un tatu atu ka kwa kusa ya yutai ta o tu Yesu Kiristo o la i lo langa foi o Yesu o le yutai o na so o yutai o fa kirisiano ma fu mai o fa yutai
le tuanga so la mala le ia la tu o tangata foi nei e ata mamai e su e tusi e le se pano fo le o ina te lo famonianga le tu fo le e tele foi la e archive foi la le uri tu spaia e pe la foi ia la tu fa so fo le tu spaia fo le ona peno o tangata su ai pa wala le tusi he e pe fe ta mai fai taua e telefono lo fali o ka ko gospel por o le New Testament e pe fe ala uri fai taunga wa ke me fai ka ko ke lo ka ko fai ka e liu a ko ai ama converter ya a fa pela e o tatu e mana ta ule i fa ala ya yuta ya e le ma fa ka ko sa ala yuta ya ka ke ka milo i tu o yuta ya ko ke support ka mai tatu te talo ana pung e support ka mai o kamala yo leo sa o la ko yuka ya o no le ka ule le message about ya Yesu Keriso wai luar ngana e lofa perfectanga ka o yai mela sa le Old Testament ngavalo i e pe forma ka fa pula fu e te ye le te tonu tamo ya o ke me kala ngoi ka mai la to alo mala ko fanga e lo le ya ngal man e ar tu langa le ba ai o e Cristiano e te lango ina e tu manga matu la fono faita fengo fienta dia yuta o laila lo le tu la fona Moses e o maltemine fenga tuai o le fenga la fenga i matawa o ngala ia le nifo tau le mata toto la e ia le temine pe le ngotawa e taria lo Yesu o sui a koa ala la ngofo ala ko fenga tuai o foi ya o telefea o ka ko ingel ka ko ye ku ele ngata i America Australia New Zealand afa pe sin fa la vetu o ko ka ko ina yola la mai la ia le fai susu enga ave fam sin o dianga mai polale o ave le tu fa pui o ola e fai mai e mo ko kere ngangas kasi e oko le aya ni sia fam sinonga o nga si sea oko e kamala e pawa nga le vanga e me fai ai o na ngata me e pule tangata ni e ke fa oro le otides ka fu nga ot tau masui e tau masui a fu le fa ko e kauia e maka ngifo e kawanga ale nu le tu o le ala pi telefone le o testamentale e o le tangata ni yes o le ai to no le Old Testament ya kamaya e mana ia la whanongonongo me tatu o Cristiano. Nau tātou wala Christianity e yeri me ka o le New Testament. Ia a mantua foi la we. A le se Old Testament, e le se New Testament. A le se crucifixion, e le se resurrection. Le mo ka ko salvation longo inga. E le mawhaia e kakawanga e link up of la ignore me e yutaia ia tātou ka ko New Testament. Alango ka ko Christian. O tātou whaatum tumunga ka ke follow Yesu Keriso mai ia ka ko wha maangalo. Me ngā neke vai sur ke e alu sur le kongunge ia ngā ka ko wha apea wha mai o ola. Sur ke a paku e. Le se sengan ngā. E le tiola so le a tele mo le taua a whaasanga tama i e whai taua e le a le winga foi le namlau a mina ngalman mana. O le kau mai aso le ale ku iki ai le mea population o tangata. E ko iki ata ko sanga uma. Iwa, wale ai se vai panoa ia wanga u urfale i sara e lua fes furu lua. Te mea o iai ia sa u Iraq le te mina e tolu le whātau sanga sa tono Iraq. Sa iai whare tau le vau Amerika ma paperoni e nawa i te. O ke sola mai lai o inga wa mawala wa wano i Israel. Au sa wala whetau i makasa e lua fesu to lua fesu. Kusa ke sola malesi kaua e se o whekau i malesi kaua. Iwa. E pela e whaasao ina lau sanoanga ngā a ka kikiru kuspo ia ngā kau mai a. Ia wa o Samsung ia o ngai ngau ki lau i kas. Me ngai le maru pore ngā aru le sa wa ia kenge voile le o tiraida. Iwa. O mata anga la nei
tala ia fa matala me tuspa ia. O le ase wa ai e te minei. Le ua more nice ia le atunu. E wavala mai a le moni man fa ma. Ia, whasau ina le whamtanga, o ina fo e te ilo le ngalua le ngang pa i e tono le nu o le tua. Wa e telo matana o ina tangata ele te toni a Yesu, ono fuangan whera wa whewhea i ele li whaola. Whai ana wha marolonga. Ai lako i ngā ile a fo i ngwhai wawen, o kanga ka Mosalemi lewa aia. Au kanga ka reka kongi a Yesu. Ai lako runga mongo o liver kelo isi wa ngale whewhea ele li whaola, e ling kanga ka kilisiang. Ia kele pulangi se whai mai o ngā lai mawai tupe, o la fo i ki kilo fo lele o ngā me kau turis. Lako ia wai, o ile ke lo le ngalua le nganga pa i o le tua. Ona, ia mausali, ma le leina i waenga, i o mai ona tangata po i lantua mune, o le iei wha maumonga, o le iei no fuanga. Mea sa tutupu i le vai teimi, wa lua a te tausanga taluai, o lea lava iei. O le si vai tūlanga e o tu lai pepe e, o leo e ele tusi. O maula ia mano fuanga i e wha maoni ele tusi. Pata tainga. Ia, no wola i fua au whanonga tala ia moso ma paula. Tala ia vaia. Anga ule o ai whare arupu. O kere no le kuranga vai, e mo i ala sa i moso. Ia kakalaku o le mongo vaia. Leo wakapa, ai kusa e o whakase ale tradition. Ia male model ke minge pi wha maonge, wa telo tapua, telo tetonunga, e o whai samo, pe o kam whaia pore le. E tape e se le traditional marvaanga lea, ona wha mei wow Samoa. O e tau nuu tala nei, o tau te awa ia, e kakauan kako malama iai. Nang ole teine i tū rua le valo ia le tupo Samoa. Ia ele mwhai alang kako, e kakauan kako mankua fūli, pua pia ki kilo kaka voi pi se mea fūli le e tūleanga le ai. A le ua, wow Samoa kako ro fūra koe ngā kalangoa i kamaia. Ainga valo ia le eiku. Au ia le eiku, po le tūrua. Iwa. Ar Maria pona langa le wo kau ia na whanua. Ia, ai whai kau i fule Ezekiel. E kai whapenga fule talanga Jerusalem, o da alua toto fule mo e le tua e o ka fura walam soso ni ile tua rengo ia Jerusalem o wata maita. Kai kukusa makala le ana whanua. Beautiful. Ta mai le vaenga le kalenda. O le ale kalenda le whaunga, i utaia o lo latu whaunga ina, kalenda le o lai tatu te minei, pe po o la latu kalenda tuai. O aso wha maua i utaia alua latu kalenda tuai. Ai adjust mai la ko i aso ya. Tātou fure, o le atap te la kōr wha kem kalasi. Democracy. O democracy la lea ko i ka kōr waku man kako kāringa. Ai ai ala kāringa i utaia fure leo lako mai se aso whapitoa. I lo le mea temi na o se mai mai kapito. Waso whainga ai. Ia, mo feast, aso whapitoa. Io, e wha malu te le utaia aso ia. E wha manatu. E le ai se mea e pasia furele e tamawhaia ia longo tala tamaiti o taimi renga ko ese mai kopito. Io, taimi renga ua umale si tau o taimi o nisi feast furele po whainga ainga o le fo iava ainga o le atola au mutulanga mo whapena. O le ale tu langa o le asosa ia utu i nai. Le atu langa o le tatu lua yaso vesa. O tutonu ai o Israel, le tonu sa pati. Ok. O las fareile ai o sa pati la Musalemi. As fareile ai ia as fareile. Ia o ala ia leo Cristiano whengaluenga. O leo iutaia e whela ko ngaluenga. Ai o Musalemi wha malu lak sa pati. O lo las tonai. Kama malu lo le iutaia. Ai o las sa. Ia, ai wha malu al tātou ia Cristiano. Ia e alo e kau siat sa pati kangaka ia. E le se kuskusi ngā rima, e le se me whapea ko o se alua o ia, e kausila o ia sa paki ia whamamaru, ia vi ia i reli. Ia wai kosi role lima, ia pela wale aru fulele e vi ia i reli, e peo se whamasingo. Ia ni tupu. Ma nei e tele ia le mele ua pa i rita whatano. Le taua le na umatu nei ia, le na ua i tufu le na e pisi mai ai, ma e vesi mai ai le
O le amatanga o le taua le whapena whaoso mai le temi o le sapati. O e taumantua le mena. Ia, sa le leia o le aso fitu na o ke topa lua whenua tolu. O le so fa inga I taua mai o tala whaasol pitu aia I utaia o so sapati. E o so fa ia. Ona, io, e malamalama le le fili e matangata so fa ia ono aso I ele ngalulu e tata I utaia. E no nofo I fale. E fai tete ale I utaia e whenua I laso lang sapati. E mamalu de tau singa le utaia lang sapati. E le whenua I se taavale. E sa vavali uma o su nako. Ke vele solo pe o bai solo ya sola I utatu a inge sa vai ma. Sau se solo. Le se taavale whenua. E pau a ka vale whenua. I o ka vale kirisiango. Ma mosalemi. Mosalemi. O le au sol sa. Ia, lau sol sa paki ngai ia ka koa I pe ako fuile le wa. Ale utaia I sa vavali te vai o le ai se panoa le aingi fale kalaia. Atunu ato. The government, everything is closed. Pau ana I fale I tautala, I o fale alapi, ma fale kirisiano. Ta inga I whaatau. Ale taulanga atoa ia male. Nuu atoa leise me e o matangata e sunako. Ia, o tutonu ala I le Yerusalema, I melo te iai. Ia, ai vanganala I si nofanga fulele wa ia isi yuta I le tafi sapati. E ia isi tu ai nga mantuhu e spuru rua tu ai. E lau fa fiu. E lau fa long tata. Kamo foi de kuska. Ola wari foi la ia lenga na afia le tau le la sofitu o ke top. Ia nga ia foi la usoli sa paki nga taton kai kongo pesa e mai tawina sa ele siva lenga fai nga vunga le Nova Festival. Ia ngai lo le leia I utaia la wari isa fai le siva e a inga siva ai fai e polas farili. Saula les fa inga I la sotona. Wow, ingar sivale. Ia ngalau ona nama lau kif. Boleh se malo se angele se me ngar. E ke abusa o ele ngutu al fana la umai. Lei loa manku ele ke o na o lei no pola tunga. Ia al tupulanga. Yo, ale al tupulanga lava le tene mangai ma wal tol se lau lima sule la tong marilia wa ino fuanga le sa fa sivale. Ele I whaingo wapi o le taua tele muni ni ia lea. Le voi la lau sila langa, le lau whai tio ai isi tangata Samoa. Ma whai mai ai pele wa ai la leo atu Samoa e lango isa lae. Ai le wa ai, ele nao Samoa fo I langi. Ai le wa ai la I tangata o whawhine whasioti isa lae. Ai le wa ai langa o le mele na watu reo su whainga le o la tona initiatinga le taua lea. E o I whawhine tene na rape e Palestina. So le la va ai tu tasi atanga te turi le pasanga mai o Israelu ma whatau nurola le tau I masuida. La sau whamtaranga wa le sae whainga ruanga I tutu. Ia, o tali vele nkaka mua le lei alo o fio mai. Tala me au. Te wala watu mo whala o te fio mai. Ian kaone se e va ai mai ki langa kele o atalos fa inga Britania a Palestina tutono Israel. E kau le se ata tele sa e tele atu le atalos fa inga o ko Itali Israel anga ia fu ya casa. Tulanga le ai ti tilo leila I le va ai fa security. Pela wala o fiona. Kusa pe wa ngale tu por kamale wa kape ele kele o si me fo mai le pe kusa ko nga a tu se famtalanga vonga bo polokala la vaila asi ko tafe mai la isi ala vai fo le ngai lo la ia mo akidia a koala wa ngala puro kangole o le ala vaila po ole o puna ile tele ala vaila itile mai lo ia makape le kape ko le Hezbollah ka pea koe manungai o Iran, I kene fo o isi lo ke king ka whanga mai, ia ke milangi wo fo I Suria. Pio tūlanga ngai kile fo lele. O le ase mea te le e maua mai. E mo I labo wafe, tau se lamo tupu, toto tangata I tai o mai mau. A o lea la ua iai ale maenga wa umona ona wha pe koe kau I fo lele. Inga ia kama whaia isala elu ia malu pui mo saunga le mua no tangata anu I lesi 2 fasu tau sanga I lumba. Mana ele o na malila inya lang o le saudungo o televisi, saudungo TV, ma meo YouTube, le mo le
o le destroying o le city. I pomo, watu. La le umi e toe rebuild dai city. Oi fo I fatupea ia le rebuilding o city. O le sipe o le stulanga na e langona le mau whetutonu ai e Ierusalema, tutala maua i tonu Ierusalema. Tolu tau sanga fe ngai utai e maltau alea. Te lei lope i aise aso na pa u i le value o sekeli, wale ngonga tupe utai o sekeli, le sheko. Mantu eso se atunu ulawe fe ngai maltau e kawanga me I lalo pe drop lalo le rate. Al tolu tau sanga lenga fe ngai le ai mase pe ngai sene fo nga palase lalo le sekeli. O ngai ke ilo ai o langa stable economy. Terminate tono Ierusalema le alu le building o ia e tau fa yalu lungo o fale. Wo fo ia I tonu o awala matulanga fa pena vole le wai o te le o le plan na ye te mine ia o no ula la e pena fa sile fo le nga fa tama ia te le la vai na so soange ko malo fa tasi le le ma to e ia tonu fo le donate ia pe tulanga na ai o fa mo le ia Israel te mine le te mana me Israel fa nga malo la Hamas la tau te governing nga ia I te tonu ai o kasa ele te mana na whainga malo waka o le Hamas le ngonga la ko whainga malo Palestina ia Palestina o confusion whana la wari ia se baku se whaatei nga tulo lava lo ngutu langa le la wha o ngata tonu I Samoa a whapea ia o polu atoa ia o Israel atuale I pata atoa la se laku I loko whanga ka amile ko I lalo mano ea kasara inga o ia I whala tai maleitule I pata sawa ngai mulfanua kasi ngai tua West Bank Palestina e se wala ko whainga malo sawa ngai lalo I pe laka mai lalo I whale ula mamali o le si voi kunga Palestina e se wala ko whainga malo au kanga kakasia Aya nga ia iskama Israel. Ia o le winga o kala vole. A fa penge fe me e fulile le mere vive se ka po me fili Palestina. O fio fenga malo le ke ma e fuli. O kasa po o le West Bank le o po I langa. O kanga kai. O kanga kai kas. Ai fa lo ala le fikor kanga kai e fe lo ko I fo ia le kanga vudile. E au voia. E au fa kasi pea e se wala ko ia le ka kala ngom ka fa so I lang o le fe toso ina fo I tatu tunu e o fo ia o tamamai e o tangata lia o ina mkua fika ya Israel I le mele ta ua I lo mafau le upo fa on me mo le social location o le me o le ke afia ai o le e te toloto ia e te nofo ai e te va ai ia so so o le in and out o I no fangalen na o e fetawina e le nga fu lan matu study mamau atu ai le tutusa malo no fo I to le la ua mata o fie la lo fa so mai I le vanga le ia se fa ila sa tala I tatu atu ila to le fe mai la tu te lang no ina Palestina ia mantu fo elango ka kola tu kim kalase ia le right to tangata ia lo wia ia ta tawe e fa le waila we a fa yo la we na ta tunu e ka fo langa ia ni se te la we fo ia langona pe pe tatu a fa yo le lang tatu se la e fo la te a fa ia la o tu langa ia ka ko falo ala o ai tonu ala le tu la manuia fo a fo na ni va nga titilo la ta sa wa ia a tu la pa a tunu a inga fala putonga tangata uma la fifi e fete salaero la fifi si termine really tangata a baila tu Afrika atoa ele ai mangi se fifi e salaero ma ko I male pe a mo ka ri lo po da ko nga mele vanga ngala tunu Afrika la langolonga I salaero pe la Ethiopia e se me fale tu la okay ya me ya man ko fo Ethiopia pe ngali le si tribe po salaero wa ngali sa woto do solmona kenyo se epa ya male malvanga tonu la le fokua recognizing ia Israel le nulo Somaliland le vesi ai nei ia tasi la na tunu ala pio lewa o recognize Israel e pela lo failo singa fia ngai nga fo e te le foi la le tuna wa
na wa pasia mo wa ia foi ale singa finga nga Israel ia masi vai tu la foi la wa feita o mai to tele o tunu u alpi ono le tulang ia atele ala melen ma fo Israel el fai ona fai i lo singa finga ngale ole se pitola au tele le malo tele nei America ma wa le tau ale na ma le esa ole tala fa pe a mea o Donald Trump le nga va ua le tau ale esa ole nata o America ia po le ale ata mamai po le ale te lawi loa ma le malama wai ai e le mawhai ngā alu se no se tangata la titi no fo le Palestine o koe ngā tangata ale iai koe ngā eitale vanga ngāla Palestine tua fulele ia o ngā ia pe whaafori ngā au kamala le manu vai ngā mai tua pe lau tangata ngā le ala wanga o lau o senatoa ia o lau congress au tamanga le iai o info la le iai le whaamanu le foi taitonunga e tele tangata iutai le leila to pito lau afkas a titiro nei foi lai o ai le Middle East e pawara la tunu kem kalasi le iai la Israel ua pawara la tunu e whai la to palota ko fuar kausanga ko fuar fata usanga mo whai la to palota lesi rola nganga e ku mar kofi sui ko le whaavae pula le o eke ngo fungo la ia le ko ngā leadership ngā communist o le Muslim dictatorship dictator kamanga e ku woki ia le whain kaula vea mai ma Venezuela ia ai pakakulo foi esko malo ia ke le whaala le si le tu ato kama ia wai o ka ko yo le pe dengal mamla mal piko ruma ia no loto ale ia vai ngolo ia le se vai ma foi America le tulang o na tatengi telepeta te me maua no finga tasian ta pule te fieta no le wangina ile saunanga le fionga ile pale mio le tu samu na fatu se embassy ia po se ofisa o le maro sa mo e tonu o le nupa ia la sau ai le e tenang na ngoina ia matua foi o Jerusalem e o peopea tatu e se situ funga le float foi le ele tu fa porkiti ele no tonu po ai e pati se to elaborate la titi male ngalo tala float ile ia o le winga lau tala on o ile lau mua ngai Palestina ko lau mua mai Israel okay o le mela sa iai o embassy manga Jerusalem mang avese uma ai o ila Tel Aviv la e tu tonu o nga tonu ai o Israel o le capital le capital le sa iai onga la le tu fa porkiti e pe o Israel o Jerusalem mai onga o ile e aia mai Palestina aia mai Israel e fosuala tamai do po ai tongu e pakingo nga ia Jerusalem me foi nga le vai fa onga fete na ingala le adwa ku ia le Palestine America President Trump le lua fe su todo le nga lua ko e pola vita la ku mai le embassy America le se la lo television mai lo tu Jerusalem Saudi address US Embassy Jerusalem Israel Jerusalem ia lo gusala wo pilang lola Jerusalem ya Israel o malola ia le America arwaku ia Kosovo arwaku ia foi a Guatemala arwaku kusala le wa fitu nei la ku o lo wai la ko embassy ko Kongo Jerusalem ma kusala fiku vola le wala ko tikleng o Jerusalem e pakingo ia Israel o isila ia o isila isi embassy le la ia Tel Aviv o la e o pe afunga le la ke le lo po ai fa le call a fa pela o le wa ngia fo ia le fuka ko fa ngo ko le tikle me le finga le palmia le tulang wa ka wa sa mo Jerusalem o le capital Israel ka kula le tunu lo na balu le tunu lo na balu o le wa tikle ainga ia Jerusalem e patino ia Israel e fa Singapore piti o le on matau ai e manino ata la ia fale tu fa tua
aka ko alu tuspaia, aka ko alu i tala whaoto, a tatu alu i le tala inga le li whaalo Yesu Keriso, lana ia fo iaia, sui, sawa i ngasa leka whanau i Petele Ema, whiawhia i Yerusalema, alu atu i Kapernaumi, sawa ni vali solo i lunga i o le Sami o Galileia, o Yerusalema ia, o Israel. Ia. So le tatu e pa i mera i le fesili, o leo i ele embassy of Fiji tonu, e se official Fiji. O le fatoa tiklea fiti le fatoa alu atu le tausanga ni tenei, lua fe lua lima. Okay. Tilo na fiti, umalo Papua. Le official Fiji tonu. Lawa le official Fiji tonu ai foi a. Yerusalema. O le atatala le official o le ampasa o isala elu tonu Fiji. Okay. Ia, o tau iei langona titi ia te oe fifia o le ai se official tato i le nofanga o e no. O te fia i loa fo i lele po le atonu mea lenga feita tangata Israel. Afa pe feita o le taua. I o le ngai o le kaualo ke lo le lea me la tuk. O ke lo fore mafuanga o ke loa lea au mea umala iei. Afa i tūlanga na le ngā lengi wha olo wita. Ale o pāringi umore ngā aso whae me o le o tau ye. Ai wha pēa se si tūlanga o mo isau tupe. Lo ingala e sera le motive o le mele te alai o ngai. Awa ula ia. E alai o ngau lango. Ona o leo te nofu. Whananau e lau whanau. Manui ai la uolanga. Alo whangia au e le tua mla uia whaasingo manga. O te au e la le manatu leo. E te toro. Te tiro whalai ngā fo ia mai whamtalanga mtulanga whapena. E comment i le tau lea. Kau apa mai o baby killers o tangata na ia tali fo ye a feel mai tala mai au o mai ni tato wo ye tato a o te tongi ma mau mai langa e facing sa vide te na sau pe o le anu vole au tanu matangi langa ko pisi atu wai tu lau fionga i le fitfita man tatu uma le muli ia Vincent amul mole o tamaloa engan man o le aloli yo so recognize pia ia langa o le wa avi ia malu ainga o le susunga ia ngalu man o le aloli mo silfia tatu nu ia Vincent Smith uso manatu ona o tatemi le o titi o mai ia le si i fatala noa Aulo sao le nei ia fifa fetai au tatala no. E tu i titi ai le tatu ia sanga fai tio i si atunu. A o tatu la vatunu o le atunu fatala le leia. Le ua e au maia sistema i pasene o tatu kirisiano. Leito tonu e filo ai tonu o falanga mai atamatitele ia. Ai le lapa la o recognize i tu tonu o le afo. O le ayo Yerusalema. Le fua batu sau fautuanga ia Samoa. Ia o latu lango-langoina, le mea o le lango-lango le malo. Ia le fionga le li pāle mia, ia male ea foi, male tūlanga o lo iai. Ia, o le tausanga nei, lea ua tiklea mai, o le afatu wale embassy Samoa i tonu o pā Yerusalema. O na ia walo la ua siseni Utaia pe siseni Israel. Ia kuso o pepa whanau mal tele la o document e wha e pelu kusa o lako records ia angol lako tina o le Amerika ia lela ila ko passport Amerika ai pe fea ia le o langa ai o ngalo ke va ia kwal kupua ai pe kau koe wha kuku ai o fulili ia o ke mea koe fo ia o pola fo se la ua ia o fai o pe o serve pe le ase me ia o ngalo lan fenga claim la ko sixeng Ona leo ta wala whanau tu le ele tele yo mantua fo yo Israel. Il matou titi le matou le ngalue. E tele so na mawhai ona e saule ai pa ia. Panga ngā o e tourist. Pa kua mawhai le au se upula tangata whilu atu e ngalue. Po se tangata fo e whila ko langa longa sua. E pi e hand-picked fo i lili. O le mena e to tele o tangata. La tu e whafo i ala utala i tua le vale o Palestina ma mona nu tua oi. O le tribe le lau alapi. E pau a lea o le alapi mwhai o na nofo tonu Yerusalema.
ngā lulu e whātasa mai utaia, na o tangata Palestina, e tribe la alapi. E le mawhenga saula i ko pito atu atu Yerusalem, e le mawhenga saula i Oritana, e le mawhenga la kusari, e le mawhenga saula i tupai. Po le ale milionea, po le ale tupai ma tele te mau ainga, i whamaikaka Palestina. E vave, e mausali e mawal mato no fuanga ni langi. Na ilo isi atu inga ala. Me whelanga e feita mai tangata ia lato. O na e whamoni anga wha spirituals la ia lato. E le mau e isi ala. O lato i e le tala. O lato fo i e le mau. O le situlanga i o te fieta noia Yerusalem. Mo mita Yerusalem. Mantua fo i a Mohammed e perfeta ala wadi ila Muslim. Ngā alui o i Mecca. Ngā alui Saudi Arabia e ngā alu. Tau fo i mea Yerusalem. Alu e Yo sui lang, famai Yerusalem, famai Utaya. Anga uman mga ori de fai to lang. He's right here. Yo, ngo fesi de vole ya fa koi osole. O te mana o miela se si mau e fa mau ni e pe mo yo fai to ore ya mai relo fa te tinga famai America. A fanga la ko rocket. E oi la le Florida. E le so na fanga mai se si tulanga. Ah, Lucia e o anga i Georgia. Le se fa tu no to o fa pena fo i saina fa pena ai awala vai. O ia la Israel. O Yerusalem ia o ingal foi to ia ko si mo le kamare mau fo le fo na won pop ti so Yesu ko savari mele dung an tatala le to foi to la ngi au de mai ngang pa ya o fa tai lava mo le mau au le mau ngi si mo le mau wala o fenga no fo du ai ke le fai ka the Trinity io io pela tu langa na io te fia por le vai e mo ke fa so ma rapai mo ke kalkal ngo fo le on sila tu langa e mo pa to foi na lava lo langa fa Cristiano o tono mantuo o tangata ia mo te ngalulue o tangata le te tonu ia Yesu po whaatanga a fesili mela le ute ia oe are you a Christian pe fesili mela mosalemi po o se Cristiano o nga Italia tu la ia le sao whakio e o Cristiano o le mau foi la tama ia tu lepa ka ngaka la le mulita ia Yesu o tangata la ia lo te whaaloa mo la tolifa o mea umala tau Yesu expect e kama ia ka ngo reflect mai a oe whamaonia e lola ia lo definition o le Christian it's a Christ-alike ko sala au savari o kere ko savari la o se tangata fo e ngata o Samoa o le suiva ai o Yesu Christ lono winga e te tau o le whaakeriso le talanoa e te tau no whaakeriso le amio e te tau longo winga e wole ita e alofa le alapi alofa le utaia ma le whaatumutumunga o le anga luere ngang pa i o le tua i nganga o tama ia pera tu kusala o la uiala o langa i tutoni Yerusalem ia so uma o matua i to for tua o mo ko isa vali la vor kua ma le tantonu e le ngata o Samoa ai alu o o suiva ai o le lifa ala a me sale tu fa Christian live like Christ 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 like fe me nga wa ia yuso faftai tele faftai le tua moni la seta so ni lumana ya e fo i ura fanua te mana fa misital ta noanga au e sa fa mai i se no fuanga i longo tu spaia ai mango rive mana ia ta la so ta ia tu pe la le ua ta le fia le ua te ale titi ale ono ta la se fia te mine i Yerusalem Yerusalem te mi pe lova ve au Yerusalem a le ua te ale fitu ia mātou ni Colorado o tai au le tu lai lua la wa o te toi fo ia i olo po mo muli na talo fa ia me vole nei tu ia o fa no fo ia ai mawalunga fa tu ma te tonu ele tu la fo ia le tua ia mo fa le vai vasa mo tu lang va pena ia comfortable la vole ko confident na lo to lo ia pele a fa pe to fia ele tu talo Yerusalem mai fa wa le o unanga i ona tangata lau fanua mo tu lang va pena ia tatia i lo ka ko tala vole le Yesu fo mai tatia lo ainga tatia o matua ai amor ko se muri ma tu tu ia ngal mana tala nga yelo toto sa pali manai yo ia mafutaina lo ia i totono na lo ele sa ele tua
after o naite al watu ma mori mawina ia le tantonunga o tangata. E ui ana to ala titi le pasene i tonu o Yerusalema, Keusiano. Al na lava o e fai oe masui o tatu malava i le nā nu o lo tausini o i ele lalolangi atoa. E ia tantonunga ua ta pa i mai le fai unga o ta por kalame. E patule apa noa e te saunoa mai ia ave sau tala fa malosi te tatu watu nu lea e lua fesasi ma fau la tau te leila ngongoina i salai. Ia ma e fasui fo mai fatu family tatu watu nu mai falona. Ia, kaftai lava malo o noa. Ia, si watu no pelo Samoa, o ai lava se tafa o mo mai le nei whaasoa po nei whi whatatanonga. O tātou o Samoa, o tātou o le Israelu o le whenga inga fōku. Israel o le whenga inga tuai o tātou o le Israel o le whenga inga ko. A tātou tuu ai tuai tātou tala whaasoa pito, tala tuu, tala whaangongo, o tātou un whaakirisiano ina, le Pasifika atoa. Na o Samoa la tau te leifasio tia se tulope la te aia se missionary. O tātou lenga sa mo le upu vole no palang. Le walu ato le ta o tātou pa wefa me ka kogo. Ale langi kusa. O talanga te titulo ye te nofoto su e na tua. Samoa o le atu nu tofi. Le atu te tala no e paka ko tu i tātou tanu. Man tofo e tu da afai tātou whalo longa. Kau ke ali lunga. Tulonga le langi malala. Ngaso. Kau ke ali me tau le tua. O nai te loe o tātou e. O tātou tangata whitwhiria. O tātou yoe. Ia male melo na lua. Vaenga na lua. Tātou ala tunu na watu i siamani. Ele yalwa siamani se sia. Ia o aku ia falani o ngai lua liu kantoni o Tahiti. O Peritania o atu Amerika. Anga o Samoa ia le sisifo ia watu tu tātou Samoa sai. Tu langa ka kilo wa. Ia watu telu tangata iu te. Eu tu lang va pena. Ya le lai e tele ya pe vala ma kolas ni. The Smith, the Swalk, the Swanky. Oh, isi tu lang va pena. Fio e sia mani uma. Ya lai follow tilo. O feto no esa o toto le tato. De ki kilo fungali. Ya ele ngata ina o te fa malo si pe e lo langa fat tu o Samoa. O aso ia tu lai pole me tonu le to fat tu moni. O le tali tonu ai le vaio. That's a true faith. E sa mai tatu tua. E pangale ono o leu o fatanu ne tasio fa perfetanga e po se tasio e mai. E tu mau fa vai a ye swing. E la mai swing. E tu mau tatu fa vai. E ka ko kausisia e tatu fulan ka ko upset. I swing. O nga leu ka ki a pise fa perfetanga nei mo tatu Samoa. Io. O por que ai o por que pala. Ja. Mon. Wi atanta pa. Al ka ko e por que fa Samoa o le ava fata malanga ngana. That's how we solve our problem. Have a conversation. Tala noa tatu fafi tatu. E fo ai tatu. Fo ela me tulanga na e fulele. Ia tu fang mai. Ia ai wale ave ful titulo mai fa fo tulanga fa pena. Ola afia e fulta. O tatu wa ia peno tau. O Samoa la tunu tofi. Ole si foi tulanga tulepa me sia ia awa onga e pe o malua. O piula ia me se foi a Asia o fungale e mana ia wale te fata usanga ia ma pe mana ia le insert ai o le trip in the Holy Land in the last year of the study sa nga wale nga study na sa mola ia le pe o mai le malanga ale fata fit that to le o ina fa mai luka o ina fa mai mata ia ngala ko le e preach e ma ko ia nga tasi ko ale o nga foi la e fai ngo fia le o le nganga wa pe ia se un pai o pe o nganga ia tele ntato fa marsi bungan ai fafta tele lava mo lo no fafta tu sa mo lo tapu inga fafta mo lo talo io le lava wa ata ta le foi le o le manuia io Samoa ia e o tato lima mo tato tangata ia me se le tu so fu o lo fa vai lo tato tu o vai e poti Apollo was the face tonu o ta pa masaranga ya me se foi tonu a inga matulanga fa pena yo o misiona ia ti Apollo fa me sa we ngoi fa le anga fasiot e ki kan ke fa peta ta pone o ngoi ole o fa kala pu matulanga pena le ai tu mau pele upole tu nga kan fa ki Apollo ngoi es of time lo va no fa time foi mo la o fionga tu sai foi mo ta
Port Kalame le ne aso whamani e tele le tua. E whatanu alta tu ngā tala le whai. Kau wangka lai mai lunga i oi whewhia, i maunga olive. Se taupuleola, talo pe le tua, se mamai se taimi. Kat kongai, whatanu ango mea tau le tua. Ango i mea poila i o se stula, ngā, e tau lon mea tau le tua, vore le di e ailon sofa pa ia. Ta tonu malo wha mao ni e tau nu. Ia tala te foi mo oe, ia me se foi ale. E nei tau sang fōi, a inga whenga i matuta mga runga whamanu i tele le tua i oi lau sunga. Ia me se foi i pāanga, o e la tau foi mo ta i lau tai tele mo lau manoa, whamanu ia le tua i a Samoa. Ia me se foi o tina, se o ainga, ia ma na i oso foi a Europa Penauna, mata mai pe mo mai foi nei whasa launga. Ia le li. Mana e moni. O te tatonu toto tino ma ano le fionga le di pare bia me sa fama dia ngai ta i ora tu o le uso to tino ia te oi man fala ia a fai feo a fonga mai le se foi capeneta mo fai nga malo tu mau pelo fa vai le tu malo fa tu le ai se me te pole e te tala le tu fai tu a foi lu tau va ti te oi le vai tenu tu lang fa pena o ina foi tofto foi na ia lo fa tu o Yesua ye fa mai o le loto mo lalu alo ia le tala foi ma sai na sa no fa mai ta ia lalo pele asa sauman o na ina ma wai malo ai manuia fa monia le tu le fionga le palemia se o tato malo i Samoa e cabinet ia fa pe foi la o tato malo se o tato tu mai maunga te tele se tau lava se picho titi ia lo fangia le tu ia lo na o lo fai lungo Samoa ia wa lava fa fitau li o uma tu na pena e le tu la fo ia le tu Samoa talo atu talo mai fo ia fa mani tele ale tu lo fa tele lo fionga fita lo fangia le tu lo tu fo ia tu la so taiao nia fa mani tu fa mani tu sang fo lo fa tu man fa lo fa tele tu yeah God bless oh God. O Havanoa taua o Havanoa le au mau ioi ma filoa ia na le la le lima le papia ioi fio fofo iai le io temi na o temi mafuta o risa te tatalo ai temi te fapina o fa lima temi no te alai io temi na o taiao o te alai po le a for fa le taiao le lima io e na mafsuta iai ma le uso ia ma fai lo mai o le sau e asi mai sia na fa na uma siona ainga i Colorado ia tu pa alai le aso taiao ia mantua le au auna ia tatu uma le te matamtaina to a le ona followers ia o le ua fai lo mai o lo ua suafa tapala nei i le ngalu malmana o le alo li i fasino manga o ngalu malmana i lo matou foi no so Tawari ngo Vincent ai langa wa ave ia fa lo longa pa io ai ia mana tu peseli ia fa ngalo na ngo amtai o ngalo mana ia ai o lela so mai Malaysia u maru tatu pa ngamasan ia wa uma foi ia tatu tala no le langi male la langi male nu pa ia le vela tatu le reality o me o ia le tatu watu ia ma tu langa se temi o no mai filo le tatu pa masani ia le fionga ia leota tuivisingano mo ronga le mamea io le masalo o ni nai minute ia o na mai le lunga i le tatu fa o le tatu o le nei lava temi au ia te au le tatu fola le temi nei ia tatalo ane mo le au ona ia mo lana ngalunga tele ia o fai tonu o le nupa ia ngalo ia te au ana ia ta ua e toa fa toa lima i lato o na ia li Samoa ua fai poi po uma i tamaitai utaia ua tala ngafa i tonu o tamaitai utaia
ia ai paure pona e vava mamau me no foi ia le uli Samoa pai pui poatu I tamai te yo no ia o tatu vai ala I mole me ole to no more purity le toto tangata Israel e lava o tele na tala ngafa I tangata onu ese ioe ia ai pe ole vaenga le na uta ua ia le ua failo mai e tiklea mai la fionga le li pale mia ole a tausani ole a fatui nai ia le me ole embassy office ia pole official tatu malo I to tonu ia talo sia ia pasila le tangata ono mea mo I le embassy le fita le na matano nei io te le lope to tausu e fiasi sia o lu le tatu nunga tala fea ngai ma fitau I le ia mo tangata o no foi tonu fana na wela na fana ia le ua tonu mai ia le tatu malo le nei fiafi ia fatal fatu I lau fionga Leota ia fio mai lau fionga li lupi whalele o nuu ma fio anga ia e meise fo ia le kalisia ia o whaano fwai lau fionga leota ia oro e soswani e au whi ngarua tutofi le tua ia meise fo ia ngarua nga whaale malo oro whapea na pala au nai o I tonu le na ai tele au kilani ia ele fo le whawa ai mai le tatu ua tunu ia langa na whaafuase ia tapu kalami le pasuntia nei ai o left o aha e le lei ia le ta tautua fo I malauna o le nei aso me lea ia fio maia ma tala mai au ia whaatala wha maia I le tatu nu ia mafta mai nei vaenga o le fiafi man whalolo leota ia waftai tele tu lepa whamalo atu fo I le pokalame mātango fil nei aso ia ole ata se e ia I le sawa fulauna e whaafulawina mai I le amatanga e ta pokalame. Ia, aina ona o to e pitau atu e whaatalo whaatu le pa ia ma le mamalu sa moalo whapenu whaafunga mai. Ia, ai mese fo I lato umalawa e whaile pokalame nei ma lato pokalame fia e whaafunga iai. O a fo ini soani e mau atu I ata ua. Ia, ai mese fo I al tato fine ia mua whanua. Ia, pei o se tunanga na e matango fia ia le pokalame nei, ia na ona o to e whapitau atu ai I le lau whaafetai ua uma ona lafo I le tatu atunu. Ia, ona o to e whaafetai atu e whoila ia lea ma o whaamalo atu I le au solo, ia e mese fo ia lupe whaalele o Samoa lo whapeona, no manu I so se tu e fia lolangi, ona o le tawa suina o le ipo leola. Ma nei o whetu tonu al pokalame le ana nei ma le pokalame fo ia le sunga le li fo mai na lua whaatatal no. E o pe o tau au mai eise mea ma nei e tu tonu le amatanga o le tausanga. Ia ma le amatanga o tatou pokalame o le ua iai. Ia o whawhitai te lea wa e se tō wha ia te oe tu le epa. E amata whapea, amata I le finangalo le tua. Ia tatou pokalame. Ina ia whapea o na maua pea le anganga o le whaakewisianu I pokalame ne e tātou te whaia. Ia ona o to e whapea to ele lea. Ia, whaatalo whaatu le paia ma le mamalu o le atunu, tūla toa o Samoa, ai maise ia tapa au, ia, o toto au o Samoa, ia, whamalo, whaafitai fo ila au tau langlango mai le pokalame. Malo, whaafitai, ia, isi na memory o le. Sanga fo e tau manatua e a mata mai na pitola ta pitonu oro e mafta mai. Ia, na le paule me mana ia le o tau sanga fo o le no fo le fale. Ele valauria e tu le pa ia o e fo le tu langa fo ile e no po e fo I feo inga ia waso fia. E moni ai li pisi tele le awala ia ai ia le au onna bu ile o like sa o e sa o nga se so o ia pe tulanga na lai ona ia ma tulanga foi la mo to na ia ainga oi ia o se amatanga fo I si mato foi ainga ia ona o le fatua mo ile o grandkids to ia ine la itina fan na tonu al sanga lente nei ia le la pe ua
Pei o se matu tau sanga fōu nei na whai whātasi ia ma tua tua i le tua e ala fu i se matu tau mai lotu ana whai i le whale ia o mai o mai tau ati ia a mata le ia ma whatatia e lopo kalamel nei tau sanga. Maho, partai. Io. Ia mana tō leo ata o le vea soro na lua nei o le masina. Wana oso whaangatonu le tau sanga. Ia. O lefto a mata tau sanga oso. No tua le tu i ti ai so le me. Tamata i le mele ua le no fisili nei si fita. Ia. Pe o lea se talamana ia fo i mo ia i lana i wharongo mai le ua o tiklea mai le fionga le lipare mia le whatuwina tau sanga nei o se embassy ia po se ofisa o le malo Samoa tonu o le nupa ia. La sau e te taria ina lea whamoe pe. O te loa tulepana i elbai taimina malanga tua ia tulepa lea sailele. Malanga i o na whaila ia leo o le afu. O le latu talanoanga lea i le toi ngā mea lea. Paula le mea na umaua mai le vai taimina wa na ufolo ia vo e vai taimina. Ia, e pei fo ele leo lana, mana olto ina fo ele le ia sosoani ia isala elu ia tatou. Ele ia ila so na nganga fo ilea e whai se tatou so ta inga le whai o se tatou ofisa. E pei la o la una tilo iai. Ile mea leo o mai ile vai taimina nei o le malo leo iai. Ia, o le palimia leo iai nei, i ese le malama i le vaha leo isala elu Samoa. Toi tele fo le malama langa e o ia fo se tasi o whaila unga i tonu e kalesia. E peila o winga na o leo te baba ia ui iai. E malama tele i le palimia. Ma tanta fo o le vantau tua i le lotu. Le whakasa. Le LMS. London Missionary Society lenta unu atu mua la isa mua. Ia pela oina le fa vai mai lo mafau le o te langolango ina matua i langolango ina le mele ua manatu i le palimia. Ia. Malo faftai. Ia. Soli, sem tau tia mele na la fo mai soli. Soli. Tere no e fo me ko kele lang karsia ile ko kelen ka mo tu spasi ile universite le Ia wa sila la ia tule pa ile tulanga ile tamalo le o wasa mana ia Winston Peters. Ole matua ile fia o tamalo le ai mai sa tata inkia msainga. Eu inkia o kaka inkia fa ele miskele Yo. Le miskele ngai ke lo kwa mai lo certificate ai ke le swing. Pe ya ka fa pengaling miskele I ka kamai ari. Kero ha. Anga o va be maua. O ora le student nga. Eu ferolo ka kama uianga uminga Ia sa ala nga ruasu Ia ke fu fa pe meka ko ngo inga mo we fa donga ka mai le ai le ai mo ianga umi fa si umi Anela yo foi Pole mene ko aku siria male se lau mon tupu a feta miti na piki mai I la ko degrees. Nga mai lo I fafo. Ia. O nei a mātou tulepa. O tele doctors na mo I nei ele whamaonia ia lato tusipasi na mai malato. Degrees na mai malato o fōmai. Talo ai nei a te lopo tau sanga elente nei. Fa malolo I lesi doctor intia. Ja, ai se vai no ling miskele pe. Mea konga.
O vaenga le investigator. O nei foi la New Zealand. O mata le e pisa ia wa sa mana ia le tunga turanga le. Ona. Ai sila nei ngalwenga I tonu nei New Zealand. Tele ngalwenga le ale malu. O pe wa maulunga ia inkia. Ala kula ka ko sa mo ala ko le e bilia ko o le e ala ko I le interview. Ai kali mai le inkia. E fai mai nga le inkia fai unga ka ko. Sole, ka ko ulo ka ka migrate ya ku I Australia. Io, Australia mo New Zealand la vea il mele. Oh, Ko la vea ya in New Zealand Australia. O tele voi tanta mo nei in New Zealand o le si tau sanga o te lo po le se fulu tau sanga taloi. O le sainga nga fai ngai ko New Zealand le ia le le issue o tigrisio. Nga fai mo me tigrisio le wa o tangata voi e fai nga ringa le printing. Sorry. No for ele ka ma imitate ia me. Na mai no la ia avu print out ia mo meu avu. O me o degree. Ia mo I fu. Sorry. Ele sei ngo fa per ka kai o I le inveskele au tilang. A degree au tilang. Yo. No telefone se vecina vai tani. O le mela ma le fa tele tala voi le. Ese lo le fia il tulanga tonu I fa fole o mai nei. Ai e fiu tatou o mantua Pasifika pito silio na lata mai nei New Zealand. Ai ke la kunga ko kikia ingi kia lo e back and say ko kiki ingi kia lo ia mo meu banks. Eso. Yo ina New Zealand. E pe vai ki ngalo ko loko voi ke lo. E foi mai o New Zealand. E sea vai se Maori, sea vai se Pasifika. Ai ingi kia a kole me. E pe la mena na leo na finau ia wawasa mana ia Winston Peters. E tau file o mai o tangata ia. O ka ko Pasifika. E mai ele ingi mea whapenga. Ngau mai le ingi sue. O mai koe o le leia la onga. O mai koe o le leia pe ke tokta pe ke a ke umai o I Fiki pe ke umai o I Papua po se vai mea Pasifika. E te toe saua I nei. A foi o tokta polo I koe sau leia ingi lua kausanga pe kol kausanga koe le koe suele. E koe ia register o Kongo o New Zealand. Ia whapenga foi Australia. O le system foi nga Amerika. Ia. Kau dia pa sau o isa mo malaulo ia. Ele kau dia ke ko through umai la onga falo ia whapenga for mai. O le leanga la o le ori ia. Langa o mai ma degree ia ma certificate ia. E o mai e lolomi mai sai umai I university e ko Kongo engelangi. Ko Kongo o Kongo ese ia ia o se university mo lunga ko Kongo inkia. O le recognize ia la ko certificate ia mo meu degree I fafo ia Kongo ngai fafo. Nga mai la ori ia. Ai le mo mai nga pe ala tala len fa tu ile sainga le ngong fia ia degree ia. Sure. Ia fa koe foi. Ia pe la sa oi fisi umi foi o skauso. Ai anga oso I. Ele alo eso nga. Wa pe yo le po taktar kamaro. Ora takta fuele kipi e ba kwal kaka e la kul kaka fai sa iso ka fakai kaya. E la kul kaka fakai kaya ki pingot vai kul. Bisa la kul kaka mbak ya ba ku ngai mbak ya kun fo mbak I. Do aka sole ro da fo mingor me o ki no sorry. Yo ole ni o tu langi nga mai Ska makila Samoa nga ko nga. Ele ya o tele ia me foi le na mai ele. Al paura le me o mato I matai tu nga ma o fasa o ila le mele. Ko yo fasa o al mele o no tulanga na le New Zealand temin nei.
te lo fe le fa fonga mai nisio o tangata ia ilunga le mtanga luenga ia al malo le tono New Zealand. Te le inkia le o e kaimingi. O la ko holdinga la ia mtanga luenga te tele ia. Ia nga bakulo le la waklo inkia ia. O mako council ia ngi West Auckland. Ko aku mure inkia. O mai le se ori nga se tuloa na mai e ai tu o lo fale le me vola le drainage le sa o. Ai o mai ka. Ele ma fai ka nga se ile nga koso ese le mo me ole hap fo le lunga ole drainage. O ba ma ku ka. Ia o ko le fai la ko langa nga ku ka maka. Ya. Mai o le no mata tu na ni te lo po le te sa o le me no feita what way le observa. Ai ti nai mai le o na nai. Ia le termination o lona foi o lona o mo se fai un. O tele I lo o mo se fai un olmelna. Ia. O te lo to eta la valna le ina wala nga o le o tele susu e ngana ua ia ma o tele fo ia tūlanga la ua o ta tie tono le o susu e ngai. E ina I mea fo le ia wae se longa e sau le result. Ona fitoi lo le wha maungia tatu whamtalanga I e whai. Ai se whamtalanga e sau tua ua le whapea mai pea le si vaenga le kuanga pale le sau ngila ko me sau ape ia o lao o sa o me le whai mai. Ai se whamtalanga le teimin nei fo le whaiunga. Ele ai ele I mo se whaiunga. Le mo se whaiunga. Ele o tu susinga foi observa ne o feitau te nga whapea e tinai mai e le io le tu inga o terminate langa service. Tu pe mena o fiura tu sa ilipe ia se ia au whapero no winga la e maua mai ia le ota le atoanga o le mele ia eule. Ia tau mai I se mfuina la foto ia le la foto na mai se tam ta puina o e ta pena mai na ia ta fe la foto I foi la ia. Ole manai ai ole ai nai mea no pick up mai le lua whatatananga fo le male doctor. Ia. Tele I ole mea ngana ai na. I think e ale tala ho le a matou I le mako vai mea le I kongu I le ia pia. Ai alu le Otto Swift. Kusanga wa alu ngai e o ilo mafau le poko. Kusanga ke fia poko pe alu ngai le Otto Swift. Ai alu le on koko. Kusanga sa al me e pela le winga lo tala. Ai alu ai te alu te minko I me ia tata malama. Tata foi e tala noa ini mea e maua I le malama anga. Ma alu ai luma lo ta mafau. Ele lei foi lo mafau. E pela o lo whatatananga lea malfoma. Ma nei e tasia e tele mea na o whaftai e foi lele I le foma. Ai ala le mea na ma nei ala na au mai. E wheso ta I ele anga nuu. Malwhakeu siano. Lana whamtalanga len whai mai. O le whawhiti le whasamua. Lea lai au mai e le parable fo le a Yesu le na mai le fin. Mai lai. O le whawhine o le wabatu I le tala Yesu. Pei fo le o le matua I tu o lalo a Yesu le whawhine. Al whawhiti la le whakeu siano la le fo I ei tato. E tau te tau mawhai ava esel mele o le whawhine. E po le ale se lau wawhela le tupe le a tato a inga na ave o le na whi el whaula. Ai e tala po le se wapupu o lima o te maroa. Whaamalia. Eoi. O le whawhiti. Pupu lima o ainga nei. Ia nga. Ia o manawa lava o moile se turo. Ia maua ni mea. Mai e le I upo sa moana. Matua I loa I alo maua lalo. Ia. Ale se la wafele ngai ka wa bakuyo. E foi le ala o maua le lei mai I el fo mai il mele. Na fa fiti fa pena I le fa kevsiano.
a mai tatuanu o le whaafiti-fiti na le a mai tatuanu. Ma nei ala le melia, ona o lena tupu ana nei le mele na i le maliu no ia. Le ese le mali o le melia. Tusa, ia, wha mai se tu foi le ainga i au, lau politiu atoa. I tutonu foi ai Aotearoa nei. Ona se tasi foi o tina, ia, o se tina e alofa tele leli. O le foi ona matu ia i tutonu mene i o maftanga wha keusiano. Ai mai se ala maftanga le Emanuelu. Ainga foi ese o lātou ni na amata le Emanuelu i tutonu i nei o kilani nisi foi o waimea o kilani. Na peila o le tūlanga na ona nei. Na whai ei le lotu foi le lotu o le lomtua ia ona te uila ia lea. Mana ia o le service ale afu. Na mawhailo ia nei ma e malai o asiata. Okay. Yo, na matal no ele masiata le mele. Ona o le kalesia tonu lea e. Okay. Lei o le whaiwhi au. Ele titi ale li. O le sunga ia waita. Ia. Ia, mana ia lana launga nei. Marus. Ai, ile taimi o le praise and worship foi le leo le. Ia le tina ua. O se ala na ia min. Foi le walu ai anga ia mai matangi ma. Leo tele ma pati ma kwa i paki foi le. Le ua fai ele fo i sa aveam presidente o le Emanuel. Estama leo o Mika. Ia, o lea lau apostolo tamal nai tono Israel ia ua uli taia fo. La e whai le tala vo le ngang pa ia. Ai so le, ia ai pisa o lo ma lau kenge. Ia, taita ia, na alo tamo imo ia, le ai lo ma se meto e ofi ia taita. Au te au tilo atu i au tafa. Ai fa singo mai le silo konga nga ia ule pisa le. Ia, o whanau noa fo le mantua. O fo le te tono te ngai kalesia ia nei. O manma vai matou mea ia masito ino te wala o te o ingi. O ke loku ka koro. Ai awalu samo. O ke alo ai ulo kaiki. O ke alo au ia lotu no mafu mai samo. Iei upu fo ia le ali tusi whapea. A Paulo na whai i le i tono Korinto. E alu i oi Israel. Whai Israel. E alu e kupito. Whai le wha e kupito. E aua e te amio ai. O le whaamutalanga lal nai tua. E alato o le file mu se tapo. Aua e ke mai pispisa. O lo le whaaloalo na. It's a disrespect of you. Ke sau ai e sau pe al tala fo le. E lo se me fa te vai le nai le nganga o se tangata ia o e malau mea lai fai. Au e ke fai. E pela o le afu. E pela o le o mele o e kalesia. Ai ala kui o ile o faisi ainga ale kalesia sofitu. Ale wa se valvali a kama lau faspua ai ala kuku ai luma ai. Tonga mea va pena. Don't disrespect people because o lau lea ia te tau, ele ai la. Ele sa ia kau mea konga kau le mafufau. Le tu inga tūlanga lana, lea lai so solo mai ai il whaportiki. Mana ia la, sa ubaba ai ia lava ia le sunga whawhenga. Po lea sana ia, i to inga mea whapea. Te lo lawe, o lai la unga sunga whawhenga. Ai wa makua ki ngā kalinga whawhenga. O le saula wa singkala, paki. Al maliu le mele. Ke on vai mai sawa e sunga va veng. Awane e to pati ke wa ngalo la unga le fi fai. Oi. Esa vai la ele. Wa vai la ele. Ia la atatal no ina la me ia.
Le mana ia fo le mamalu ma ia atu iloa lei a e alu i se mea whaapea. Be sensitive tangata umalei tonu yo. O le si tangata nga fia loku i lau loku. Onga o ka kala ia whai mai se e vai e le la unga le al sunga le whawhinga e ae. Ai ala ko whaalongo ia o ele ke loku ai o koe ngā mele. Umai ngā malkoi fia laku i koe ngā loku. E tau ai a tātou no tātou i loa le time and place. A olo kongo, ore mela o te atai. Ai o kamai a o kongo e kalesia ele paki ele pispiso o vape. Ai au mai me vape o mele pispiso o paki. Ia. Ia pe o la una. O popo lenga i to ina me vape le ota. O le fetu na i o le mafau po le whalongona tantare au tafa. Ia. Tu sera o tano fota ita mo ta whaia na ta ita to tonu le mea to just me and God. Ia. Ai te tonu me le whapena whena operating le atua. Le paha malisi ngata. Ai te mana tua foi o e leota. O nei me uma fua le fuai tua. O le tū maanga ni tatu wola mai ai. Ia. Tira fifa o Samoa. I o whaila unga, fui le pea o i whapea ni whapunga ua sā le vau. Ua sā sami. Ua sā le a. Pea o ina tapu. Le sa oile e tapu me uma. E tapu le vai. Le sa oile upu a tatou le tapu ai. Ia. Tapu a inga. O lona winga. O le tapu a inga i ar Samoa e fifi le mu. Ia. Ia. O hafu la ia tapu inga e watu i Samoa. Pe latu e fua e fatu tu lungo tu manga fa Afrika. Ia wa foi la ina latu tu inga tama pispisa o ia. Ia. I pe e filter mai e tatou ai. Tatou ele pispisa o. Tatou e fifi le mu. Ia kam fenona ka ko e blend in io e kalia ai le lotu atu. La la mai e te no fotu fuala. Ele sa o le pisa o al maliu me le fai ai. Na tonua. Ia, tate loa ala le taimi fore le, e ka ke whai le koe ngā mea. Ai manto le filomia. Ia, ngāla. Le filomia. E le whape o se whai ngā lotu i le aso sā le whai. E te pule ea oi e lau me whai ona o tau whalsa. Ia e whalsa e se fo mea lena pispiso o iangi. Whalsa palangi ianga mako iangi. Nen whail mari. Pela o tūlanga na tu le pau le tau avatu ise manatu. Ian ta na ola ia le o ile. Na ola o wa ole. O tūlanga e whapea. Tau fil malo. O le mawhau la. Atasi nei me te tau o na o wina le lei. O tātou nei o matai. I tupulanga le la oai. Le la oai nei e o e matai. Wato tele o tupulanga i e ola i tonu i nei i atunu nei. Ai tala noa tu ei e fia matai. Ia. E te taulai a tātou na o ina le mea. E esele mo le mea o le tau file malo i le wha ale anganu. Male mo le mea o le au mai o le anganga o le whaftai. Ia. Ia, maali ela, o le ala wa umbalo wa whaiwi ule tala le ale avu. Ale whawhenga inga nei na wa umba na teula matua wa utu uifo ilalo ilona oli o tsanga le. Ia ala unga mai loa le matai mai o, ia inga lua. E whaafe atu le kalesia ia matangata umbala wa fwoi o lai ei o. I o ile mea o le awhai ei ia le ia tau mastanga. Ia e to mumule si o la hiki ia. Mai son whapea kai ka o filmalo. Ia o whamamalo ia. O whamamalo ia. Ele se whaasa moan mo le mea o le whaafukai mai il kako o mai. So se mea e ke alu ia. E o al palang ia kua, ilunga al palang ia whaafukai ia ku pea whapea. Wa ia se mea nga e whaia mo ia. O le au fia fo ia i. E te taua o na whaftai ia.
O le ala ko mai o, e whawhikai mai a ka ko aku. Awa all time, a very important le time i so se ka haka hola. O le ale leo sau mea, aia e awai i se mea. Walawa nga i tangata lea i ele to tu ngā olona loto. Io whama mbale e lau like, io whama, o whaku, ele ai. That is very respectful of the two families. I le sau o kanga kai whaamkala le mai, kau ke le ko, e le o whasa mo wapea, e le ko ngungua ka ko mea. E ke le ai e ku i whainunga e alu, ai le iso nga whawhikai, i kanga kalenga amai mea ai au. E le wholo mole ina whalo. Na upura ia le tunu. E mao tua lao na winga. E le malama i ka mai a lenga whakwa, kawhin malo. Saule ia konga, saule kupe, saule whawhikai, wa kawhi umanga mea. E le aina e le. Mana iala. Wa amata la o na tau wawala i. Le ngā luenga e te tau ana whai e tupulanga le i tātou, mamatai e i tātou, i le tupulanga le lau mai. Ina ia malama. O le respect ale Samoa, ma le respect as tangata ola lava, lea lai o na tūlunga i ale matai, e whai le whaafatai. Usa wai peke le makai, ae le aise makai e kūrunga, ae la a wha umma mea o ainga whapea, e te tau ana i se tūlunga, e whawhetai anga i o i le ainga lua, po ai lava le ana, po le kalesi, ana whai a mainga i le. O le tāua na o le tātou fwoi wawa, ai tātou atu nuu ma le structure inga o lana, e le whape fwoi la a tātua i lunga. E whai whawhetai, e ka kele kua e loka alu sa o le ai. Anu lo mara ako. Io, ka ku fwoi o ka wha, io e ka wha alu alu i tātou. Tonu i, a i tisi fi whaire upu, ia. Ai leo ka kua masaua o ka ika o ka loo roa, te ofa te aunga mea uma. Nā o tutupu mea sori. O tutupu mea, po le ase me fwoi ka ke ia le kua e ngā kua e runga naka haka alu ro me whaftai le ainga. Ale sa ko whai e le au walau dia. E ka kaua whapai mai pe whape ia. Ta po mai se freska ko kana. La tonu. Ole unique na tatu. Ona nuu matatu anga I whanua. O manai ala ole mena mawani. Ina ofisia o le au laiki. No tanga le whamatala i. O tau sila wanga kali aku la ia lau kai mo. Asiata. Le fwoi mamla ma asiata. Wanga kali la asiata i o ia ingalua. Ia, whai mai le o state na la konga ai ngofo le Samoa. E ngofo I le si okay. Mai le iau. I thought that you were the one that lenga speak mai koe o. Whaku le ai. Oe e vai atu le whaiwhi au lenga whaia le loko angi. O le orita la ngā le whaiwhi au lenga whaia le loko angi. O mea whapea. O mea whapea. O le ekalesia e la unga. Tali mui I. Ai aola le taimi me whaia le whaatau. When the discussion was done by the Matais, e mawhailanga kua ulunga po sesia fo le walaulia. E kua ulunga e whaile le whaakau. Ai umai whakau e lafo lawa I o I le orita ale kalesia. Tangata na runga whakau. Pea umar whakau. A le maa ngai a fo I lao mea whakau. E makua e kako I loa I a le maa nei a fo I leo o le tūmalanga nu o tātou. Kau ke loa I fo I le tula whale whaaloalo. Kau ke loa fo kula whale fo I le alanga ku lunga o ngol whinga wale. Malfia mo se lafo. Malfia mo se lafo. Mana ia la I o toinga mea pe o amata tu mena tu lepa. Ina wa o te lo le whaafunga umama I alto o tele. O le tele fo o nisi o lae whai e kalesia. Ai tu tonu e kalesia. Ia. Pe o nai mena fo le tātou te moa mai me tātou te oma o inai tātou. Ia pe o siau nā tau pu amata tuai. Mana ia. Tau mai ala I no tau pu leo le whawhiti nena tano I nene sunga whaiao. Se whawhiki lan me leo le batul whaaloalo ai ngohum ki ke. Nasa unkiti nei. I au tu lepa a whai te mai el tangata. E au noa ma se mea fu le talia I nai mua.
ia ula ia pisi le mafufau na me. Ai o lau fai mea tulepa. Ia. So se mea wai o le matua e kalesia i el tunga tulanga na. Ia. Ia awane ia tatu fo i mai mase mea. Ia. Tatu o tatu te sosoani. O le mea na ngatai tatu. Tatu te le tua mai ma mai ni mea. A matua atu la ai fai mai toi fai mai whaalol. O te nofo le leia sei uma mai. Ia. A uma mai whaalol. Ia ona whai leo sa ula unga whapea watalia mai whaalol la o tō. Whaalol o pia ni. Ai o tō whinangalo mali. Nei te ua usala i tono le kalesia. Ia na whai le malape o laso nei. Watalia le kalesia, whai whiau, ia me oma nei. Ia ai whai whinangalo mali. O le ato e fo i atu ina. Ona, o le tūlanga na leo ua iei whawai o le kalesia. Leo ua e kalia ina. Leo ua talia. Talia mal whaftai. Ia whaila o le tūlanga leo e kalesia tau antoe ave umame u. Ia. Pau ale mea e no whai iei le kalesia e le mwhai no te ea. O le sua le kalesia. O le whatamali. O le whatamali e le kalesia. O lau tala nan whai le kalesia. Ia. Po o a mea uma. Tau te toi whafu ia. A o le sua mal whatamali e le kalesia. Ia tau whinangan mali. E le ma whai on toi fo. Whatamali ia ngai le sungal whawhengainga. E le ma whai on toi fo. O mea na. O mea patino lavala. I te tauan tatu o man tatu. Ia pe o lau nā tama i tau whamamanga le mea lea. Mana i tele. Mana i tele wai whapena. Fui lau whai mea I mea matu. Fui ainga pea matu e ave ia ni whalol whapena. Paon mea te saumau o le whatamali. O le sua. Ia. Si mea uma. Ia e toe avea I se au wala fui lele. Wai e isi te mi whawhenga tai. Tūrei atu, tūrei mai, tūrei atu, tūrei mai. Ia ola wala ai tiem whaino u whangaina e au ia mena o tēnu whangaina roro le upu o la whainga tauranga le tono tatu. Ia. Whaingo whintari. E ala no whai atu langa o le me fulelele na te te e tu le e par whaalo alo. O leo o ina whai. E o porkiki kelen mena tu le. Porkiki kelen mena. Whai lungo se loto tinga. Tinga ile tangata totas. Awa ngalo ile whaalo al tele. Na au mai tu tono le malo tele, le malo. Nā leo o tatu e pai e. Langa I lalo uma manual mele wha fiti. Ia. Pio e mana ia la mengi al whaia o ngafoi le leo le matau. Tante toi tilo whaila e le lau te lenga mea pe lau ta pai I le vai a tupulanga fōru o iai. Sale malo e o whawhkai mai kwa Ia nga. Waka o fie al malo. Sa o whalongolongo I le porkalamea. Pe o leo toi whawao tangata so I le whangaina e lungali fo le me o stadi o le latama le interviewinga tu lepa. Pe o leo toi langalanga ai manatu tangata. Naso whinanga. Toi fo ia I tua I le whamasinonga a tu lepa. I le whai unga le loia na whai ia. E oi nai sau ilo te whaanonoanga. Oi tangata e whai ia, oi tangata e le whai ia. I le tūla whono. Mo le meo le tangata fo I le malo lo le tau mawhai e whai se mea ina ia whaapea o na tau mai ai. Lona le fia po se mata upo la mana o au mai ina ia whaaleanga ina I le malo. E nā te tau mawhai e whai se awala vo le e whai ai pea le pokalame lea. Tatal nola le pokalame lea. Lea ua o na wha o ngāta maiti. E la ua a fia mata maiti I la tō mea I e whai. E le whapela e whai ako ika sa si e kamagiti. Ai te alopa I le tamaditi. Nanga le ua involve. I se mea I le o malama tele I le mamao I tua o le mele. Le tal noina. Ia, ai ana ni mātua le.
tau fil le se umale fa sinonga le mal mele afa pe tu lo le mea le ai au ko fa lo po kalam yo na ba lo la yo le sila tamai o le la environment la yai o la facility ka me kiki yo la facility ka me kiki ma la o fo le providing a facility ele malama ka me kiki me kongwe so le ana involved ola so final o le tūlanga o te tauna mai se tala mai o ile whamsinonga. O te tau fi. Langa la mai ele environmentally ale alvaanga lea. O te leo o te le fia matamata i Pokalami ai paula mea. E al taimi na kirikia e fo lele o atola no fo mai sta mai titi lea. Paula mea no tutuia. Po i lalo lava i le ngole o Pokalami le na iei. Afa pe o lalo lava le ngol Pokalami. Wa taula on to molia i al vaanga lea. Pele iai pe iai. Ana o lai lalo lava la Pokalami le mea. Ele o iai se moto viinga. Pe Pokalami mo mua na i lunga le loko. Ia. E loko. Ai ke ua chaka tu la tu fore le to sauro Pokalami. Ua le ai atoa se me o le se loko paua mera o iai o le la tama le ua ngofo mai. O le background a koa sui uma le ko ise loko le sa iai lunga. So o le fesili ala a fesili le famsinonga. O ai le coachinga me ka mikiki le ngoi. Le ale involvement o ka mikiki le kongo le mele. O ai matu o ka mikiki le. Ia ka fesili lo lai. O lo no winga e ali o le ngari le manga fai le mea por ko inga. Langa ele po ki ngalo fia moeus. Faalongo iai faadu male linga o stadia le si Pokalami le tu lua tu la le interview nga le faaleanga la po le malo male li parmia tu lepa Pokalami atoa o le ngaoi ia o le karatepelo mau mea uma na peina na whaamatala i e toina ia le mea whionga le li pārimia. I tawara ni o tau te tartano i ai. E tau pea i whamasinonga Samoa. E toi sila i mea ia. O le mele ua mai. Aua ni toi whaisi Pokalami. A Pokalami le whai e mo i ele o toi ai le o sui le ngoa. O la ua foi le behind the scene. They're working from behind the scene. O la ua le whaatonu maia fesili to me titi. Wai le manu nama me titi me fesili i atu le. So, pele o vaia la fōringa. Pio lea. Ai tatau na fesili ngia ele whaamasinonga. O le, vai la ua lea e neno mai tua. O la ua le ton folau mai tua ta mistira. Wai le ke malama ka mikiki issues la tu Samoa. Na la ua la malama le. So ole fa no nga telena. La le taba ai la sa ai. La ua ai la ole e fa fiti to ina ele o fa ia me ta ur fo malo. E do se va nga atole o la na fo nga malo lo fa. Tu le pola ua i o le matua i te le la vole a whainga nga i le mtau pule o fu malo i tono mei al to ine whai. Le la whatan ranga fo i male i le o puro. Kiri whanonga. Nau whanonga fo i la whan. O le mea lawa le atua i le aluanga i el to ina. Le tūlanga le o le mea fo nga oi, pepelo. O le takau po pepelo i lumba o kuspa ia. O yo fo i menga Ua fia kausanga o sau ai i al mele. O le ai ang isi mea. Tu le pa o le ai se si mea to e alo il to ina lea ona o mele leila tu tupu te min nei tono o Samoa.
i le malo le o sa nei. O fiu la to ina to su enisi mea fou fa vale ama e tua ia ile le palmio. O le ai. La u koe fo ia e pe ala ele o le pepe fo le. E alua ai koe fo ia o ile mea lana fai o. A le mea lana sasa mua. E fa pe na la lo ngona to ina le. Pai o alu solo i po kalame ese. Le same message la. O le malo ea, a le mea la mali e toina. E alo aloanga mea ngā aisa mulmulea whai mai, ia, e wha mali atu foi, i le ratunu. E vai e esele, tutusa le leia ma le mea lea le i leo puloko e whai. O le umai whai mai, ia, e watu foi wha manuia atu foi i le fionga i le li polemia ma a. A le mako i o ngā whai a ngei a kalo le polemia. Waila e mol tanta whaalaka, kau whaavalea, pepelo. Mea kōpalanga kau whaavalea, pepelo, whaalaka. Saleleia. Sama pasoa maali. La pukala melia so ngalo tapu tolu yasu talwai. Pula sonfua e matano maali. Da toe pa iela le matano maali le sa ofisiringi le forensic audit. Ai ta ua ilola e le fionga le minister. Piku male la toe fo i le malo e toe sa i la toe fai atoa le forensic audit. Ona o le maua e ngalu fatasi company po auto air company. Ia. Ia malau so tu sia tatu nu. O le facility lea. Fa fia na pe leo tau atagia mai ai. Le kio ata fio fi umi e fia me ma le ba. Ia le result o le mele. Ele longo le leifo langa le la to so mai dunga to ina. Piu tau piu o so mai to ina foi e pi keu ma fale. Po lamo ko ni so mai dunga. Lamo ko nga mai dunga le fo. Malona le o faita watu samo. Le mele i tu o me umai. Fa no mai foi la ye followers on HRPP ma le fa pe o tuai pe sia ko nga ia iloa. Tau fasiringia fia me. E te tau ona fasiringia fia me i le la va le melen toe fall back a ia tu lepa. Ma toe fai ai ala fai ngā mea ia. Na mafu ai o na malepe ia le vai ina le fast. Au lela ia i tua ma mea ia. Le forensic audit. Ngai o fofongia mea ia na ale sau li poki pe foringa mai e le ai tengo si tawe. E au ngā tatu ta pisa i mea, ma tatu tau langa pe mea. Nanga e te lea no na fianga, Pe aise o te sili. Langa no wha longo ai le li le sa tup, le sa minstau tupe taluai. Le li oi fōi. Lau timu ia. Ia. Na langona i tala lau timu ia, te le li poti mai e mea o ngaonga le i tonu. Ioi. Le uke ia all of a sudden neti ia ua koe molo au atu whapea. Asi tatu tatalia. E pauan nao le mea ia le fuilanangi na le mawhatanoanga. Ua tolo atu tua ia le li le chief auditor lea. Le atari le son-in-law o Sailele. Ia mtam whailoa e resign mai i lona e le toe run i le chief auditor le au su tusi samo. Sa o lele atu lepa. O le kampani e watu i nei amato. Ia. E fai nisi olo i e tono kampani le o te iloa. Samoa. Le ai. O nai tangata fo ia maisi atu motu ia ma. I ei Samoa lai ai. Oh. Ai o le tūlanga lea e na o tau tongi atu whapel mele. O le reporti
na faitu uai o. I. Tua o lenga ngā lulu e whaatasi ma orita sa Samoa. Samoa. E sa oala tala na. Ioi. Ngā lulu e whaatasi i a company ma orita sa Samoa. Tu waila ele o le report. Ai o mai company ia. Wa umana tusi ato le report. Kele la me o koe fesu ia i ele wali ia. O le tūlanga la lena mana olo ia le. You read between lines. Ale fia me. Yeah. Le whatata nonga fia me ma le si o li ia o le tiu. Na whapea le tala fia me. A whai o se tūlanga na o le e iai le finangalo o le minister o tupe. E le aia se mea o whale tonu o le report. Ai a whapea la o lona finangalo na. Ia, o te tau ana a mai iruma. Ia. Mana tua le kai su ia inga report i le na whai. O ina le na mai se umai ale tele o mea. Le whale tonu. Te ilo le mele pese elto ina a mai lo report. A mai le report i la wai e kai mingai. Ni poki ngai le ma se mea o whale kongu. Len koe kasu i e la uri ia. O uma vai mama Ioi, wa uma la nga fiuta i la uri ia le mea. Le ala wa nga wet ko nga mai lo li poki ngal kai mingai. La mo ring fakali. Le wa nga pisa i vo ele si i al failo tu si la uri la. Ona la taulia. O le behind o mea ia. Ai a koe le ala o te faila le committee le. E toi o mai e toi sa ili lei. O committee lei e i vaenga le. Al malo le nei. O kama sa o uma. O auditors o accountants. Ko esu e uma mai kamanga le li poki sa o lava le nga ka ki ai o. Ai o mai lo company le. Ai mana tua. O le alava e o alngei au ia. Se tu lo wasa mo o le ia o alngei au vale ia fa sala lau ia le wari. Ma o am foi mai. Ia nga me la nga le fa koi. Wai le sa o le te te si. O le o kaunga e sa o hero. E kaunga nga mai lo li poki. Le vai lai. Tinga me la na. Ai ngalo ia la tu. E ala na nau le temine a mai lo li poti le na tu le na ko su ia le uli. Ona ele se me o fa le tonu li poki le ko su ia le uli. Le ala o mai ne komiti le su. Matua ke le me la nga ba ese le uli. Mai le ri poti sa o la vol me. O le me la pito sin ma nei ai. O le original o li poki le. O le o mai male mar kampangi. Wa ele ba le kampangi e kong ele 1.4 million ba. Ai o ma ko kia ai ma mo meu o hard copies o me. Le ai e mai umala tu mo le ala o mai lola le fanga malo le olo. Ke le fa le tonu lai. Tai minne. O me fo na le milo e fa perto ina. O le malo lo le. E alu ma ko fa se me ia toi a mai foi lunga ia morianga o lauli. Lauli en mali to. Fai mai o le fa kali fa msingonga. Le fa kali. E ku lumo kaka. Fia i loa i lumo kaka. Se vai ele me o il tan no toi. Te lo le fasitala le li anga faila po kalamele ma le ringa in Australia. O le kala ko inga lo ke kusia le li lalo opu ana saul fonga to ina. O la uta talo i le tuaina o mai i le famsinonga. Fa fonga le tala. Fa fonga le fainga tala. O la uta talo i le ua tuaina o mai le fai unga famsinonga. Tusa ana fa uma se ava koe e loka. I la ulea le continuation o le tala. Ana fa uma na tala. Wana alo lua te ua motu fa fose i fa pena. O la uta talo i le tuaina o mai i le famsinonga o le lilia. Wa ta pena le fai unga na tala. O ina te toai. Ele tu ititia le ita telo nito ina. Ele tu ititia le ita telo nito ina. Ile pare mia o le atu no o yai. Pego le o fa le ngana lo matua.
Alto ina o fai mai ia le. Ia ulanga le. O le fesiri la. A fai ngei la sau le afoi. Le fai ungole o le famasino. Ua mata i tu e Samoa, ia le famasino. Masana fai unga o le afai. E lela i titi mea ia ua mata na baba a iele atu. Ai o lota whanoanoanga lea. Ua matua tele le nito ina. Ua matua tele. A upo sau ilona fofonga. E pua i mai ai ia le meo lea evil. Meo le ita. Meo le o na fonga o lana la fonga ioe. O ma le leile por kalame pona a tau turi moe tau le langona tu yo te mo te fa tu te moso e si fo le io o inan u fa pero o sole o lai sole talo fai a Samoa sole talo fai que no fo man la fo mai la nalu fo mi Samoa lo que fa kali esta ngata sewe au mai se me kasi ang u pure kuku wa Samoa o se fa u o ele va con el video so ele hace un mico que sube ahí a como e vídeos. Ia pa wala mo polenga. Ia o fi foi na video ka la foi Samoa i famsio ngano mo ni. Eu pe video ko ori de kamanga. E mali tu le pale e tu langa le i meio tu pe al malo eu la tu pe su eole le na al vato el mato kamalo tempo le tempo le escambo John tempo le ngalwa ku yo ai ka pungir ko ingale wala ki le mau le uru ki ai uru si yo se mangu ele ro polar ko ngambe o penga vivili o kulabong New Zealand fasilom sabo ai la vea mella ko kamale yo ia peo le tulanga foi le foi atu se tala o tupe uma le anta su le pepese mai ale si tu le fa mai ia ale kele o kokala ai lengi fa maunga lengi mau lengi fa maunga me mana tua o le to ina o le account ia o fa maunga o tala le i le so soka tengo sta male o tutu ia Robert ia fa mangalo le tua ia sa tala fai ona o fai langi le ia le foi o le temi tono nga lo ke ples kengel soka ngi fia milion nga va ku yo jamo el FIFA alua ku yo saule me le saule me on kwa ma ngai o li poke sa mo le au awa foi eso er ko inga lo ko kulu yo ko kulu foi o financial i sai ile choice tanto mala mai tupe ya va ku foi accountancy amba va ku ya va kwa le accountant ya fa ga ya ka kulu ai sa ka malo va ku ya fa finge yo ke le fa ga o ka malo ngai kenge ya accountant va ya eu foi lá e meu o auditors vai foi ele que vai sauli porque sa mo ave o le FIFA ka sole le ai se meu fale ko ala uma quale ai se ku pesa mo ba quale lo apo fele alu nga i ku e fai ale le mele fai al mele que lo e que ia le ku mai o kama sa o mai o America send mai le FIFA soka ngalen no kamanga siaki me computers me se i aqua avelo kamanga pingi male susu par susu
Oli ole o te lo foi tal tonu ai fesili si ali ole le loia. Le ana. Ia tai. Ia pan. Kai minga ole I le cha pipi vo lo le e fa ma ka mo mat ko inga nga. Alo ko le pa mai ia lio ai fai mai lungo le sum ia le anga o Amerika. Ia le pawalan men asme lo fi file vai te milna. Fa ma vai tau fa ma vai ia tene na no tiro mai le nga. Ai tonu le o soka. O te le ma fai ona o toia vai se o ngoia. Langa o mea ia lena tutupu. Na foi fa longo le lei ma le se o le soka ia. Le ala o e tu nga tu langa le temi nei. O le ala kula bo le vai akunga. E o mia I o ia fa ma vai. O fia inga ka o aku kongo soka ka mingi o la fa ma vai. Ele mo la la kapi. Ele ma fa ma vai la o ia. Langa o la ko la fa ia. Le fa ia o di tingo mea ia. Ia ai le o mai foi le World Rugby. O le soka la le ai la. Nga mako ka ua kula mai o le FIFA. O le mele i sambo. Mako le i mea e o ia mako ngi sila. E fa moi mai ia mako mo ke supportinga ku ngala ko. Aska mai asosi mako asosi o le ai fa ia mako e mako kupe. O sambo. Milionga 1.2 1.5 million e abaku every year. E fai ele soka sa mo aku pe Amerika. Se vai. Vai la e. O le tu inga mela na leo te lole. Leo te masalo ye. A fai sa o mele te masalo ai. Fa tusa ile mele na tu pul soka na vai ten. E tala fea ngai la ilo mbavu faula lu fa pe. Ele ila o me foi la le fai ele e to ina le mlan ba nga umai. Wai accountant uma kakai ko auditors uma kakai. O le lai fai kamba ia ko ngali poki. Nga vele ol malo. Ole mele ngai nei to inga mea. O tangata o lena palota tu le la po mai fa moi. E o tangata nei fai le la toa tamai. Ma fa molo au atu ai tupe le tunu. Ale nei tapo ia tu le tunu yo na palota ia tu malo. Le si me na tu ia le li. O fai mai o tangata tu ia le li I fa nga se el audi mali to tupe le tunu. A mai ngal me lo fa nga se. O le fale o fun fa vai o sasina. Ala fa mala le la o le temi ele na to pela la to ai tu malo fa nga ruang ante mai na o tu per malo le na tu orka o ka nga loka so o ka o ke le lo ka ko polar me le fa pe mai mo sa no fa un interview le malangi ia tu maleota na fesili atu langi ile lua o ile mawarulunga o ita lafu le malo e tari sa ile ele ole ba ai ile au fa ita lafu tanga ile malo ile nga fatia na tutoni ese ia tu ai nga filosofia esa no fa no ile e fa ile interview nga e uli ale la ugo stene o langi ile pa ma vuli o fai ko nga me fa pe siria ko mo mo I kala fu me o pole fu I kala ko me o le fai malo nga fatia ele pole o fa sa me ile o le ko karia se I kala fu ya bo tu tatu malo wo o lungo el pasene na ole ole tanga ele ma fai ai ona to e fai se itala le fesili kele ali e fesili ai le na no le fai sa bon fai se fai nga moria wa le foi la fa fiki ele o la uli en fo wal malo o a fesili la fo o la fo wan fai yo a ke le yo la nga part nga fai I menga mai ruai ke le
Sele. A whai o le atunu o Samoa o ni tangata e malamalama. Whaingo fie i o le mtau pulea. Leta te tamu whai wha malamalama. Yeah. Whaingo fie i o na malamalama i. O le mea fo na leo alai na o solo whapea le atunu. Yeah. Ona o le toi ina. O lea wa alu solo i muko i ngā me whapea. E tau mawhaia. E whai se mea toi pa ua ia i a lauli al mali atua. Pa ua ia e mali whainga malo. Ai toi o mai la tu e toi tau mawhai e toi whai le mea lea e le umana la tu whaia. Ina ia koe kiria e se mangei mea. Ai koe a maka le rola ia leo o le atunu. E le toi mawhai on toi whai le nā mea. I le mawhai ona la tu toi whaia se mea whapena. Langa o lea ua matua i ta di tia uma mea umalang. O lea fo ua la toi whai le suenga o le forensic lea. Ia o inala la tatu baba ai lola le moni mal fa mauni o meia tatu te tapisai ma mea ia leo mai ele si awali ia fa matala mai lungo la tu pukalami me foi leo ta leo mai gi fai mai matupe ko ngi ai que se le foi man milion ala ko ngi ka su e ola pi ia se fa u ka ko ni kuso Wala se le kupe se mele aunga. Sole. Ia, aki ia la le whainga le forensic o le mea kakau. Le suenga la o la pi. Abalana. Kusa o le tau whaaleanga o la pi ia latu. Ioi. Ale la alo le kupe al malo a mai esu e ia o la pi. Al kupe al malo, al kupe la kungu. Ai o le ikanga inga wala ko ngua whainga o la pipa tonu ia mo kwa ke le foi le mafua ngana na le non fai mai ele ia se le whainga luanga I malo o la pipa sia o mea fual kakanga o la pi pai mai ia o ngofu ia e o kafa Alai kalango soli walu ka mau fo mai kai mi o ka fa pe o lang ka mau rupo o ale ko e uru alang ka mau po ele me foi le ota ka kilo ia a ka ngi la e fa tu se e compare tu pe e alu le forensic ma tu pe alu su e ia o la pi em quale fica uia em quale ka fianga ia aula ko le nga ngofo ma e mai lo ka se sking eu le te sali me que ia pia o que ia pia mai lo ka se sking nga se lo la nga ia fianga ia fianga ia sali ko fia e ia ka loka inga me e kaloka ko ala sa wa pausa o la pi ala fe me ala pi o lang ngofo mau kilo ku e ala fe lokal ngo e ke lola oi o me ala nga o la pi le wo ku re pa ma ku ai fe me fa ya ku la o ma fa ngwa na ku fa ko ia singa ai le me se kala fa penga la uri nga fa le ke a fe ngore ma fa maria esa o la uri nga fa ita a mea ia o la pinga pangia. Ia. Kwa umal poko fa le kungungi mal fa malo mo kwa fiu su o la pi. Ala fe o ia mo la pi. Me kungungi pa male po so la pi ala karango. La ko te o la yo ako happy asu ala ka mai lang sir kwa fale ko ngunga ka mastuia yeso ano sambo inga sanga vale solo lunga soli ya le singa me o pau ale me o tala lo mai pare mia ia pare mia lo fa me pare mia ele ko me mo son kai ngiango mai ai au ka ko langi
Ka ko la ka ka ko tatu fai ale mele ala ele ka ko fa winga fai le mana ia le focus na we ia le palmia aluanga ia o ai ka ko pingpingia ko ala le ori ma ia la le alu palmia ma kama ia o su ele ori tingo me ala la ka ko fetau ia ko ma le ori e mo ori ting ai mo ma le ori Ova ai le se mea I laro laso. O le alo le kaini, ka fio le anga I mea anu karasingi. E anu le whapesiko ka moe kwasi sia, me se whamu karasingi ngā la. Umane talking nonsense. Sa o le leiso. Mai le ngutu o toi ina ua sole. O le mea tau ona tatu mafau I le malo le tunu. O le asa mea le leia le tunu e moa mai le mea le tala noa mai le to ina. A whapea o la tau o lea ngai al malo. E eisa mea le leia le tunu e moa mai le mea lea o le lau mai o le anga o la auri. A o le asa pa aia le tunu o le taimi nei I le malo le ua iai I le atia na e inga o le malo. Ma le ena o le tonu e masinga a le koe ki kia se lau ka ia ua maua I le aisa. Yes. O le ase au tilo wha tangata nu sa moa. Le I tātou ma le vaenga uma le tapisa me. O le ase tātou wawai. Na tupu le mea I le taimi o toin. Yes, men. Le ai ma se mea na tupu me le. Ai ua foi le māneia ese foi whainga le tua I le malo le ne. Mana tua o kongu mai la vai kaimi o le o aso fia. Yeah. Pe o aso I ala makua I sa sao I ale mea. Yeah. Ai o so wha I ero I. Le la e maua umai aka ngi pe fiku suru e pe ongo suru la umo. Silinga. Ioi. Ia wa ai la I le tu ngā tūranga le. A whai lau tātou ni tangata e malama lama le mele tu. Ele kau whamakalainga la ia mea. O mea unga whai merko inga lea. Ma kua alu e se umai lo ka mawawau ma mea whai merko inga lea. I le mea le o tupu taimin nei. Le ale mea o el pusa mo. Na walu lalo kosu lima. O koe pisa I se se la wari. O ma se se o pisa mai e. Awa umara I pakua mo. Le foi se front page a le observa o lo whai mai e. Le ma se mea. Ai vai, ngo fola observa ma mai le mea voe le whai mai ia. O lea wa alu runga kau o mea, au kau ngā kā, e lima suka la ai ele a inga pe kofia ele ile aso. Au ka rawa koe lau post. O e whai observa, o e whai ko manga. O ko fruits mang ko veggies. E se mea la len ko mai fua mai runga ngā mea. O konga e konga ko ko mea nga? Ia ere tala mana ia ale na whai mai ina ua ofisiringia ia le au wanga ia pe o whai mai ia le rira o whantoe ma le po. Lea ki ke e whai mai lea i ka kauri pale mengi nga whai mo muastu la whono e whai eile meo le drug test. Ale la whaki ia ale whai mai ale whonga ka peneta ele ai ele mo mia ele whai ele ka whai skula whongo. It's a must. It's an authority. Tango hot ko inga yang mea ngai. Maro no kan. Me pon me wa kan ia mai ngai fe e musu e fai de drug test. Oleli. Oli. Ya, sei ka ko sele. Fatai ta ila na alu se sio le wali ia le whainga luenga I old gold mine di o I Australia. Ya, O Australia. E ke ala ku whai lau test. A ele mga o iei. Kuri o. E ke le whainga luenga. Whapenga umala le mea. Ele e whaiangi inkula whongo e testai oi. Ya. Ka koe lo le leia. Ole aisa. Ma la au whasaina. De mele o maluanga mena. E iliko. Ya.
Ia. Ele mawhailang ka ko whai skula whongo e wainga I test ma test le kaka. Le ai. Langa ili kon me ia. E test la oi. A whai anga ke kango ye. Wa e soli tu la whono. Easy as that. Ele ai angi si vaungo me ia. Ano mga o kama whai e parmingi whai mena o parmingi whai kula whon. Isa mawhailai. Tau o na iese tu la whono e whaatino I nai le drug test. Ia la wari ia. Ano makwai whawal pale ala mo. Le me se itulau sa mo. Ole whai o skula whongo inga ia wainga I pe whai e le mele. Ole mele e kakaunga whai. Ole o kalokar ko kele. Onga ua maua. Ole lau ke whaonga me ia. La mela lenga ese mela ia o ele palmenge. O la koe kaunga makua malosi e tu la whono. I lo kanga lau kele. E mari por ko ingo ale sor. E mari por ka masei so le ma interview la so. Io masalo to ma foi se ma vanu le nava yeso. O le toi ina. Tu ina le se tangata foi le show off. Well, no, it's not a show off. It's share upule fayat. Se tangata foi le no expecting wala minska. La makarango mangilong ofisa. I le sa foi me coinga sa foi me non fale kwam. Este foi le coinga ta lo fai. O sia uolele. O sia uolele. Ia avo. E ta pipi umala ori. E ko kele o ko le ta pipi o mar kamingi o la ale le yan ma ko fainga o. E no fola mare te o ale. Asa wala to ina alu el falo la wona. Ia le wanga fela o kamanga. Wale foi sa ngiko inga se vai termine. O nei tonu e sa wala mangu foi il falo la kamale. E wala me la kamale. Na o mo kalongo ke la ko inga e sa lo e la ko e fesiru kan. Ia o faku ia e koe sui ia inga malo mafo pe ma kalongo mar ko. Alanga la kam. Ole o sui ma fo lo kam. Nga suin mau folo kamo makala ro kam sori si pe o ke vai ko esa o ru marko ingo ale se imbengi kawang maloro ko inga le awangi ko feisan kala ia me fai fur kala ingor kala leisole ele kuso mantara kuso kamayo kala ingor kala leanga le kala ia Talga mere kam fai convert kam ele Iya. Ya, pe mana ia nai me ia no i tulepa. Pa so mana to tele. To tele yo vanga le il termine le chapipi. Ole o te no ina ni mea. Ia. Wa amata no la tuilo. Le tulanga le il malo. Ia. Ole me tele la bala o sui e va vai. Ole ese ngole tai mel tu ina. Il paia inga le se isa tau le lufu tasi len foi inga. Mai le lua fe sulono. Se tau mai i le tai milen foi inga. Pe ole va inga na tata ia woi. Ile suinga le o sui el malo. Sau ia fia me. Tau fe lolo. O ia ina me o laua pe o kongingo ai karafu. Lena o mai te meu fia me lena amatai lo ina na nga lue ia ai te o mai o fa le tonu lo le fainga malo ina o mai lo te mil nei ala uli el maleto o le a to se tausang o le kelle o me o ko kupo ko kongi me le mo le malo mi kai a koskosang le a koskosang ai mai me o tupuma drugs o makwa fefe le druggies le yo zamo da wanga ye push mala wanga le receiving pe yo data no lena menche da koi ia lo ia le la bebe to ton lo ia la bebe ko ke lo isi fo ma i lo ke mam lamba ye la ko ke le o tanta mo lunga tanta le lenga lunga
le ala ua mai kamba i e pus. E le aingi ngā luenga, le aingi maumanga le aingi mea. Ai au mainga fale. So le, o fale ala 1 milion e, ama ka avale ala 1 milion e. Ole au mai e mo maola ia le uso i ti le foi kau awa o ko chef no e ke masangi le. Ya, afu o te lo le uso le i ti e. Pe ala tala foi no fai lungo po kala mele si ale al ka kamba le nga mai. O te lo le winga le ka mikikira. Mal fam talanga mai ngol menga kupu mal menga. I imagine e ka mai ele se ka ngau ya male se tangata fo le o ka mai ki le ave lang ka vale ka kalngo ma ka wol al fam talanga le no fa longi ole fia le po ona o le mu kele la lor ka val ya no ya ye lo le na lai na tu pul bele ya pe o tato tu ona ole fam talanga winga ole gikira ia e tau mai au te leta tonu langa fo e se lo et mai inga fo o winga le kitire o se tata file mu o se tata fo ia ele se tata inu ele se tata lola ai pa wala langa me e se fi ole o fa lang taxi okay ia na ai tati fano no fo ila i perfa pe o tu langa le ai al vanga le la tu te lo ni me ia ele come forward fo ele o tau fa mai me well, tau na settle things and then move on. Wai po fea kau kio e la langingi. E maua oe? Ia, o le fula o pepe se mai fa pe ala o li fea leo famila au mai. Fea leo famila au mai. Just wait your moment. Wait your moment. I will come. Wala fo nga pese i leo au. O ngā lawa i lo le wa maka ngā ola ko kamba ia ngai yo. Le ko fa ala me la be solo yo. Le ko fa ma vai ko kel. Ia wa maka langa mo ko ngā me ngā voe le wa. Aba ngila le ia susu e sao. Fa pe voe le. O kamba umba la nga mai el malu. Inga ia fa sa o ala ko ko inga le fa mai. Pa no. To ia fetasi mai ia fa mai ta pokala. Ia. La saulangon na fo malo trisia. Ya te fa maunia ia le tala le wa mai tuila epa e te fo ma. Wa le na o tasina ta punta no mai le sunga ya ale. Na toe me ia le fionga li pare mia. Ona ole ba ai ia Sofia fio ke wisimasi. Na le ta upu ana tu e tu tala noa au de io di Christmas o le fo malo o le fatu o le lafo le asa vai le asa sila se mata upu e ono tatau na faua e tau fatu se lafo tu le pa mai ai le taimin na tutupo i me e tutonu o le malo o le al fast sa ia ro mana tu foi le ia to manu pea ia le finangalo all fast ia ona o te manatula le foi le le pride ia foi le fa pea va ai mai sia tu no ia o tua ia nei tu ngā tanta matua o leva foi on tu e tonu malo sau hopa la ia one yo ia le malo le fast ia malmela le we ni le malo tai mila ne ia te au tulepa le aila langa ele ia o ainal to ina ile mena pa uai ia to e fai le si palo kaleang kau kalaala ia lang kambale au po le sa mo o Sydney yo ia mafi le lang kambale o oifu ang kambale o moe okay le si moe le nga fai mai ai wa kakau o nga fua ia ifu ia le chapipi ia tulepa ia pa o le mo le fo ko fai fo ko pa u fo
Ioi. Saka tau ina le koe ina. Ma le whailau kusi le a koe ina. Saka kau ia la ua ngā mawhau lo whapea. Wo o ala ele kangaka piko siringa laka mai a ka ua. Yo fai mai. Ale utau tala whapea. O lona winga. O iei le mea ua tupu i il valea. E te tau nei, o na whaise fufuanga. Ai tau whilo le tau whaaleanga le. Lea le mea le il te minei. O a masalo ai anga whaise. Ai anga whaise se avu. Se wale si whasala laua alka miki si fukau sanga e alua e oa e vanga le o whai mai la ko kau whaaleanga i. E oa o e su e mai ase me o mai ai makua e o mai ale le maule. O le tau whaaleanga ma le mea le o le tau mawhai e toi wha pa u le malu. O le mea lana ta urfu malu. O le mawhauwhaunga whaurele. O ke leo loa i tangata po... Ke le loso le i kangaka po le me ea u whasolo i ngā... Te whasolo i ngā leanga mawhauwhau. O lea na whaire pārota mua le lua oru tasi. O whero matai. Sa rola wala o so ele vangai. Ale sa ngele me longa. O ka sepa. Ale fiu sofi fe me afa pasene ele me. Ale talitonuina ua pa'u. O ngisi me koe whai mai e kua pe saola ko i pasenge ma. A o le ale tūlanga o le mere ke mai aku ia. E te whai alto i ngā rating ngā fōlele i mea i o tālunga. E te whai i to i ngā mea fōi a o le mea leo le malo. I te tonu whai ngā malo. O ke leo whaalonga ngai New Zealand o whai erko i ngā kalanga. E pa ule leipa ai whai mai. Langa la lawe maua lunga pasenge o leipa. Pa ule mea o te whaalonga i el melna. Le teimi o le whai ei mo mea o tami votes fōi le e whai ei e sau i le vai aso wape mai. Ia se fun pasenge le walua i lunga ia national. Ia lima pasenge ia e whapena. Ai o umalo le taimi ua umal paloka. E le koe lo ke ala mai New Zealand pasenge. Ua whai inga. Ua malo, uma. O le te ata sole po Kalambia. Sen merkaka ia kia po Kalambia. O lo uso sole le maroro. Foi lo uso ari lau kamale. Kele lo po angi o whakongunga whai lau kama sole o le maroro. La e la fia. Mo kwa munga ngu kwa lau kama ele ko ngo mai fo mela ngo fo. Ole ke langa lengo nga bakula challenge ia mai fia mutule. O mai au mai ngo ta yo matu e kalesia le wala fa le ngaina. Le kalesia wa. Na o ta yo e fakasa. Ma avele matawa na ule au le malu. Ia me setu le pa male. Tufpani. Le la fai aku. Ai langi o lua faku mangi me. Awanga fai mai o nga o kai au mai ngo te langa fia fa no foi tanga le kalesia. Ia. O ke fie loa po i kongu rata i tai o le kalesia. Lea o kauranga ina. E tata i. Anga leo mai o kamam fai mai o kai o le kalesia. Io. Ai dei ma se le fatu au mai ngoa. Fai melei aku le pa ngoa. Kusalau abel king Kusalau abel king ngo kusala al fai aku la vole me lengi fa mo e ka u ia ko inga wa vo e makwa kelio ai ki ar ko inga nga ke pa ngai me ai la le me an o fa long ai fu po Kalambia le al ka kambale Chile ai chole ska kam o la kam Pero ka makiki le nga ngofo masusungu le fale ngai fio tielto tele ma be te le na be loka ai sau le por Kalambia al kanga
Deli i lo pulu. Ai sau fai mai. O le kasi lea kangaka o lea Lango. e lango le fast. Koe afu. Koe kasi lea kangaka o lea te whaia kunga post fo i whaaleanga ia kulepa. Kai si. Asa. Te lo e lo whaano noanga tule. O le kikele malamba whakasi mele kupusamo. Oh, sorry. Ma quale ai se mamma angor come kikin mel or come kifu e mentally io ele malamba la kikira ele se kanaka fo e fia por kiki ele se kanaka fa pe nga alu ko kongo ngi me fa pe o ka vai en kuskusinga ore mela le o ke ma wo fiu so e po fe o kongo kuskusinga ia al come kikira anga kongo el fast Mga ia kui ole HRPP. E vai mo kan ka pipelo Nga fai me ala walang kala alwa uma lo. Le fa pe o saua fa makala men fa mai ko ba baila le ala ka me kira ia sau ngi pouso e le ka me kin fai ku mai lunga. E ma se me. Ai se. Pau wale mele so se mele anga uma la vai fai. E ka ma fai la vai ku ia el fast. Ku ia supporters el fast. O le mea ngam koe o whaangoa ia. Whaaluang kirikira i ngore ri le ia o kamai. Ia. E ngaka e ngala o whamkalanga o le ri i le mga me. But o le mea ngā le whetuela o tala tu le pai e se lo whaangoa ia koe ngaka. E kau whaaleanga la le whaini. Inga ia mai pa ua e almalo. O le mea lea ngai fwoi le ota. Le fwoi ka kikalangoa. Ai mai whewhe me ka kikau whaaleanga. Le ka kalangoa kui facts mai la tu fe me ka faleanga ka u ka faleanga ia foi ia sabea ka faleanga ia tau te ia o pe o le lona ka ku poi kong le e ku sol me ka ku le kam fai e ka wa ku le mele le ku ran mele ku o ko nga mai am ka o fa evidence me o ta tu le tau te malo ia la tu le tau te tu le vanga malo la tu le vanga fai ina ata o ala ile nature le soifuanga o tana te fai inga fai le me tau faleanga ele fai mai lunga e fai tu lalo esa le ia o le me ka ko le fa sa o al me la ko le ko faleanga no ku lo ka ko fa sa o ku me ia ale u fa me ko faleanga ka ko le ai la isi se la ku ngal ka kala mai le se ma fu o le fa sa o ku ai fai mai ka fale ala la tu me la fai o le sa o le me la fai ele oli o le tama fai e toi fa pa u le malo le o le ala le wingol na me o le ka o fu malo e o lo ka fa le nga ise me fu le inga ia pa u se malo me la nga ka o fu malo ise singa nga me a fai e fia i loa le wari i al mol meta o le anga i ol malo. No ai le makamaka le i fongoa palminge i ngi i kung ngi fa. O ai pingi a kamanga i lungol issue and then that's it. Finished. Ile koe o mai a kamanga kalango ai kua. Se longa lava la i se la ko wa form fo le wa call mai el TV1 por TV2 TV3 ngi. E o mai a sui e ko a fa ko limo o paki umai. Ma ngai ala form na la ka moi lo la ka mai al me la wori e foi e nga ola ko la mo le ba i yang kala ngo ale le ngola ko i me ia ma fa le anga ya la ia le a oi la kali mul ale malo kali la ka ko le i le malo pola la bala to fa la nga sa ele ia kali ka o foi o nganga masani i stui Te whaselau anko kari mai, e whaselau markasi malo. Yeah, he doesn't like his own medicine. Sa moa ka iere piko lea. Ia orna ua mai le challenge ko inga laku se e batu se me loa i sa o ia tangata pule tu. Ma lau o ngā ngofo ma lau o apere upu ia lau del malito. Io, au se mau mea sole.
O le video ti ko siya nga la kamay o meleng foi mai a mga olon malo i fungwa alwa kulo amay. O ka kay fa labe abelo. Ano ay le video? Malangkar mo nga nga ngufong for ko inga fay may langkam mo po ri Australia fay may kala ko. Iya. E ke lo ngofong fo umma tu del wafi. O fa pia. E pia le manga yen mele o kawalunga mai sa mo me umma fa umma mai le me lo lang. Yang nga o ile ko nga no bala au no ile felo kusi male o mai o fen mele ko lo i perkangi sui mele fo the deadline. Yoi, fa kala lele ya lele. Yoi. O te sui mai o si foi ku mai. Ya lela ma foi nga mo sa mo o le ko mun. Ore nga kula nga mo ka fie mo. Yoi. Fa malo mo kai. Yoi. Ina te pule ako tik. Yes. Mana yan melan na lupa iyan ni o telo me muli foi le o tu leng lupa iyan ngi ngan mga le fit e se tai mi po tolu fatu sanga na vili mai si uso matal no ia fit ia o Hawaii okay e malangai ia stama me va pena ai ol mana yol melan na lupa iyan ni ile mele ole fai ole tatu ofisai o embassy embassy o Israel e pei ole tulanga mana yel na leo te babai te mai mana ya telelan talalin fai mani mana ya foi ai olo ile tausanga muli la o afu o ia i tono ma ai fai tu lo se malanga yo mana ya ol melna mana ya initiative na wa mai estama abela pa mta upu tono le wow itono nga ko sa muli pe fa ali mai ai alu lo malatu malanga le ela unga kwalan fai feu lo olanga kuai i le mele ia pe ol mali na malo fa fe tai foi lo o mai lunga ole o stamale ai sa ola o te fai o lo penia que ala di kaeau le lima fa lima ke minga ele ke mina o ke i lo ka kunga le mrs mai ia kalau pa ia le o kle ko lo langi i le o di fa ia moska ke minga fa me o le e alu malanga taia ia ai manda ia kala ngo me ka lengo foi ia mari pura le na fa nga ele fai fi awana na fi o le social location ia 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 le na ia foi ia o lo si o manga o le me ngai ke socialize ai o me ngai ke ngo foi o me ke mara malun mai lo na si o manga ato mana no interpret la ile ia o le mele sa to no tu spai e tanto tele o le liu ala se upu wa ele tanto no fa pe tu vo le o la fa mel tu spai o ke vai se io ka ole ia mana ia foi o pa ia de nga mana ia fa mangol mel na ia o le interpretation na ia tanga la tu e se uma ai tu mau le fionga le tu e tu mau le fionga le tu tai pe o le tu spai para ese uma ia version ole tu spai sa para lo minga AVA ia ole King James mabena ese foi la o pule fa ngamai ai ta sia le winga ta sia le winga lo winga e ke interpretinga ia upu ia according ile foi ma na ia ole mena na pa ia ta na o sta maleo fatiru na mato soka ia so ia so le talo tamale ma si ona uso na ra tamina e foi lo poco me kama ia abai ba se uka ia so ia kama ia ta nori lo tele tu ia stama pe alu to filo ai ma fa uma tu la tala fa pe ile i o i malu ole professor le asamo le ile fatu lai o samo o fai fe au le na ekalesia
Au te watu lesi o la tunga lena o la tui. Ai whai mai o lea o ngai i lea o ngā tātou I malua. Wa leo whai a o ngā voi le whai a o ngai whai a. Ia, whatiho. Ia o ngā whai e mawai certificates a tangata I e malamala maile. Ia. Pai ko sat. Ngā o ngai la lau. Lau tama lea. Oh. Iska mo satu. Oh, ia satu. Satu Dr. Viali. Satu pai tea. Ia satu pai tea. Oh, tole. Ngā o ngai I la wale ia. Ai whai mai la ka la satu. Wa aka la e na o whaiatu la le ia Dr. Yanga ia le I le o whatirua. Na o whaiatu whatirua yangai. Tole. Ia la so professor le e mo ke whaikua. E mea koe satu. Le ai professor I ol whalmai. Ai au sauro I. Le la o kula Dr. Yao. E se la le mani o le na. Na whai il malakala ia satu. Satu pai tea. Na whai au if I ever come to Samoa o koe alu leo kia o ngai ngā. Ia. O ia o ngai satu ngā. Na mas tamang kong ia pili ai siang kama yang ala koa po singa. Tole. Ia, manatu o ngor tātei ua whaarolo fo I on tai lungo le ka mapia ia wanoa ko le asem ta upu e whingare wha uma iai. Ia ma e taurunga mai ia ta poka me lea fiati me whaarolo. Ia, na le paula wala utoe toto manu lava I le malu lea tunu. Pai fo I le tūlanga lea na amatailta tanuanga fo I le I mo meo tapua inga. Ia, nga fo I o mea whapenei pe a tatu o iai. E leo sesi ai tu, tato uma o tanga keusiano. E le o wha pito tasi fo I se whaamtalanga I se kalesia. Le ai, o tātou umalawa, tātou te talitonu I le tua e tō tasi. Tātou keusiano. Nā ona mātou whaololo ma au atu. I mea tātou te o iai. Mō tātou tū maanga, e tātou te respecting ai le stata. Ia, e le ai ase mea o iai le tapua inga e te tapua iai. A le te tapua I le tua e tutusa uma I le tua le tātou tapua I. Pauana sia mātou toi soso atu. Ia, mawhai ona e ola I totonu le olanga lana. Mawhai na e ola I lesi olanga lea. E mawhai ona tātou loa whesu iai ma whesu itai. Ia mea tātou te o iai. Ona, o le mea pito e sili na tā ua I le tātou anga nuu wha Samoa. O le whaalolo. O le tātou ana anga nuu. A le eise whaalolo. Ia, o le au ngā atua ia mea na o inai tātou. E pe au Yesu pe ala tu fo ia e mele o le na ala tu e fo ia fai ia Peteru. Alo e mai le tupe le nguto le. Ia. E fai el tātou langa. E le whapena whai e Yesu ona o sesi tu le o le whaalolo. Ia tāua I tangata umalawa langi nei. So se mea te aluai, ia le whaalolo. Ai latu lava o tū maanga ia. Ia e whaalolo ina. Ai au e te amio ai. I le papela e ngua la e kakai o e la uri e ko ke ai melele, ma e la kua e ke ai melele. Ai te tala noa I ai matou tō e, matou whaitou tala. Ai whai mailo ia o e te luo e whai mele e te vai e tue leftau. Le ai la. O ina ala te stand ai rola ia le stand le mana o mia le tue e tatou. La una to so atu tatou ainga. Ia ua o tau ainga o mata tu ne lungo tatou pokalame. Lesi mea. Tātou ne o matai. Tātou te wha malamalama ina le tātou anganu. I le generation le wo mai. Ina ia lātou malamalama le. I le mea le, ona whai le mea ma le mea. Pei o le whawhetai mai o, ia o le tūlai mai o lesi tū, awe le whaaloaloanga I o te utusi a whaiwhe au. Ia o le tele o tamiti e waka ulor ke o kusi whamai ia, sole o whaifo nei mea e. O le whaaloaloa ia, le ainga ia, malua le awe o I whaiwhe au. Ia umala, ia ona tali mai fo le leo le ekalesia, ia e whape fo ia le au, le lenga invite. Tali mai fo I whaftai mai I. E le aia mole molea ia wha. E peo tūlanga
o basics nga o leolanga a tātou Samoa. Basics nga o leolanga Samoa. E se lo ta manu vo ile I o tātou tangata, e se foi lo ta manu vo il tātou anga nuu, mal whaakewsiano le tātou te ola il teimini nei. Ia pio se una atu e so atu I le tanoanga le nei aso, watu ele whaafitai tele lava I e lava lo whaapea ona mai mua mai, e mai se lava anu nei fo. Tō tele fo I o nei whaamali atu, ua o le ilo tō suafa, io e anai vaenga I ana mātou whtau I nei, a mai ala tō whaafitai tele le Pokalame, whai mai alofa tele atua, e whai ngese lua Pokalame, whaku I, o le mena la ule no fo I tātou whaalalo le whai mai, le ua umana watu la u whaafitai o I a whionga fo ia e mai se fo ia I tō au ole o a ingalua. O a ole e tu muli nei o no le Pokalame. Ia, whai mea le whaafitai a mo le Pokalame, ma nei e tele ia me ia a mai tunu o le Pokalame. O nei fo ia e se le mana ia. A mai fo la tu whamalo I lua whatatanonga male fo mai o tirua. Ia, pa pēnā fo ia le lua te whatatanonga la lea male le alawa ka text mai atia umpai mai so le whawhitai tele atu lawa atu le epa o nau a mai ia le awhionga ia mana. Ngal Pokalame. Ia pio nai mena le ua whawhitai ai, ia whawhitai atu fo ina yuso lo whapeo na mātou whelo ai, lalo I back and save, ia sio until now o taimali autu a pemita, ia se na whai al mātou le mātou lotu ale al mātou ainga sa le mamea ia saua mawhai mai ese lo fia lo Pokalame ia whamalo atu fo whamalo malawa te o tōlo whapeo na mai mo mai le Pokalame telefoni nisi mātou te wheloa ia whamali atu ona ele mawhai ona o tō lau ina atu tō suafa na te sili fia lele ia whaftai fo ia tu le epa ona o le mau o le tātou awanoa. Ia, watu I fo ia whamalo ia te uto umalama. Ia, mau whapea tu e loa. Waftai tele tu le epa mol nei tausanga. Le voi o la tātou I whatasi ai, ia. A tonu lava e ani vai inga fo ia e watu. Ia, a tonu a e mwhai o na ofi atu fo I whinangalo ma loto fo I o le tātou atunu. Ia, mol whaalelei alawa le atunu. Nea ia se mea o tau whai e tā Pokalame. Ina ia whaaleanga I se mea pea le ai. O mea umalawa e tamu whai e hatia ele atunu. Ia mawhautua atu ai fui. Ele ngata fui la fui tu. Al tātou fui tu tu le. A mai fui au whautuanga isi teimi e ngā ue. Ba nei a voi tala ale. Ale whionga le li palmian whai le ri leo. Le uri o. Asiatamba. Ia e ui fui a ngā isi kei me ke rongo fui makau aia. Ia ole winga le ma nei tele. Ia fu malama le ia pe fa tu statu tala ia atu nga vol tala ia ola me fai on la ko takinga male ma fi e tia e ia le tu langol malola ia temin nei ia ona o to fa pe to le ia fa ia tu fa tu fa ma fa pe ona va tu ia fa tu fai sunga fa fenga mo la tu faltua ia o tupu mai o Samoa ia ainga tam foi mo la tu ainga ia fa pele lo le tatu o tunu ia fa pe voi la sunga tu lepa me se fatua man no fal ia fa tu el nei foi tu la le tatu Pokalame fa te tele lo fionga tu vesingano ia o la fionga le mamea ua fai felo fonga e ma se ta leo e fa mai e ta Pokalame nei ia fiafi ele le titi lo sa ati o saati o vai ia ia le fua la tu nei te usanga o it's all about service o le nanga o le metaua a mo se me tasi se yo te tasi pe lua ta te fesoso ni ai I le tatu atu nu ma ta fenga mano o lava na ma toi fa tele uso lo sama so sanita Pokalame ia alo fangia le tua lo so fua ia fa tele le fia ma le yo ia mangaruenga le malo o wala u nei oi al fatela tu fatua man no falo ta tu filo ai I le vai sfo fa sui foi ia ia o le nasa mo le tu ua
lo fo I temi ia o le ua mo siava noa fa mai ai tatu por kalame ia tu e fo la o tai au malaso tona ia ona malo lo fo le sa ai tatu nunga samo o ani lape me o lape ai le tau ma la nanga la singa ngana o le tau tamari I lau fa fo anga nei I tu la ma nei lua tu la tatu ia o te fa malu wat la fo ia inu le aina o te fa mo tu ti fai tama manga loise fa le tonu se leo ia o lo tu ona masani ia tatu nunga o te fai lava I le familianga I lo o tau sang fo le la pai fo de tau sanga mani tele tai o tatu o tunu tai o e kalisia tai o tatu ainga ia ma tatu fo I tai fo nei tunu o lo matu o no foi e fo o tu sa mo New Zealand Australia pa dia ia o tatu o mau ai inu ese ia ona o tatu sa ili manuia o walo tatu o tunu mo te nei ala fo te leatu o lo to o na masani tu le pa fa tai li o sua